had a contribution to the divorce that he or she is facing. Even the one that is dumped, that is seated next to you. Ulahlekelwe netu delela. Mara o ke go re bona kra di kena kereke ba bona ba ntse tsena kereke ba kena tse ka matlong di ja fatshe that luxa sound ya tebo o reng tebo luxa sound ya tebo so ke batla nna re focus mo. I want us to fix our eyes on that, the problem ntse khoswang ke rona, on the predicaments that are being caused by us. ba bang Some o tena sa sebetsa ku fihla late le botawa akasebenzi nje is because of late coming and o drunkenness. tibekuwe That is why he or she is o fired. fukuditswe mosebetsing ba bang ba murana every day pele ba robala ke mmao lo a hao mmao lo a hao re tla bonana hape lo kore ke mosebetsi manyalo mona ba tsona Abanye bayabetha bophelo nendlini. mona le ngutlisa basana. So now ke tlo rera today I'm not going to deliver sermons or But ke tlo preach bua le today, lona but I want to gore address you. modimo a re thusa Ukuthi uNkulunkulu asize. then a re qetile be re kgaola selemo And then after that, we will celebrate ke na le the tshebeletso tse other year. ngatanyana tse tlo di etsang bosong bona I have numerous services that I want to do. re na le tshebeletso ya altar eo re tla be re e bula for the first time We have the service of the altar that we are going to celebrate for the first time today. then a qetile re na le tshebeletso ya di-candle e black le e tshweu And then we have the service of the candles, the black and white one. then a re qetile be re ba le tshebeletso ya breakthrough And then we have the service of the breakthrough. ka mantswe a mamphunyelletso bakeng sa selemo se setjha The breakthrough for the other year that is coming. jwale le jwetse matawa a na a dutseng pela lona a batlang go kgaola selemo ba balea mo jwetse mosebetsi wa rona mongata o tla tawa ha re tswa kerekeng le jwetse tawa leng o tla tawa hoseng mo jwetse le tawa leng o se o tla tawa hoseng ha o ka mona panyapanya o tsebe ntho ene ke le tawa ya then a re qetile re na le tshebeletso ya mofu And then from there we have the corpse service, tshebeletso ya lekase ke ena a service of a coffin. e reng amen bazalwane. Say amen, saints. Then ha re qale mona he Let's start here. ya pele The first thing, we need to change. sidinga uguquka. That is number one. That's the first thing. Ya pele re hloka ho change. We need to change. Ke phete bazalwane. Ngicela We uyiphinde. need to change. Sidinga uguquka. Ho change o re fa monyetla wa ho ba le a good relationship le ntate modimo. Change gives us the opportunity to have a good relationship with God. Nkalo iphinde. Let me repeat it. change. To change, Ho baba ho etsa lentho ho etsa thato ya ntate modimo. to do the will of God, Ho re fa a great opportunity ho tsamaya le ntate modimo. e re fa monyetla o moholo to be walking with God. Nna ke tlo bua dintho tse ngata. I'm not going to speak a lot of Ho re lemo things. se tlang ke se no Then next year this and that. I've learned something. Disfundise Hara ukuthini. dintho tsohle re hloka ho tsamaya a relationship le ntate modimo. Among everything, the crucial thing that we need is a relationship with God. Tshepiso a ko nke koloi ya ka hle mona o ke batho mane ba kope fela hore re kopa hanyane ba thole sound batho ba bona ba bangata mane ha ona batho ba bangata nka koloi ya ka fela o tlolele ka nqano sekonteng o kope DJ o mo jwetse hore ne ke mo kopile hore ba se ba letsa sound ya bona e kena haholo ka mo. So last year, thank you Papa. Ha ke batle nka mona elo no. Last year, I mean COVID e qadile ne 2020. 2020 man 2020. 2020 ka 2019 In 2019, ha re crosses out 2021 when we are about to cross over to 2022, ra ba positive ra bua dintho tse kgolo we were positive and we spoke big hore things. selemo sena ke selemo sa eng That this year is a year of this and that. COVID COVID ya re bontsha hore
bophelo bo laolwa ke ntate Modimo. showed us that life is under the control of God. COVID e re COVID-19 rutile gore bophelo bo laolwa ke ntate Modimo. taught us life is being controlled by Ha re God. le tjena, And as we are like this, batho bohle ba phelang, all people o that are tshwanetse o living, ikuke o le lehlohonolo. you need to take yourself as a fortunate person. You need to take yourself o le lehlohonolo. You should take yourself fortunate. Because ha ke Gokuba. tsebe le hore ke nnete hore COVID it was a plan, I'm not sure. I do not know whether COVID-19 was But orchestrated or we not. all know hore COVID e tsamaise maphelo a batho ba bangata. But we know that in COVID-19, a lot of people lost their maphelo lives. a batho ba bangata a tsamaile ka COVID. bazalwane. Many people lost their lives during COVID-19. Rona re lehlohonolo We are fortunate hore enough ebe re ntse re phela. that we are still living. And this year lemo sena se re tlo kenang ho sona, And the year that we are about to ha cross re tsebe over se to, re tshwaretseng, we do not know what is going ha to re tsebe ho occur. tlo etsahala eng. We do not know what is So going to that happen. is why Kungoku. ntho e bohlokwa e leng a relationship le ntate Modimo. A significant thing is a relationship Ho with feta God. ntho e nngwe le e nngwe. Ukogqitha yonke Ni into. antifa bazalwane na? Are you hearing Ho me? say? feta ntho e nngwe le e nngwe. Ukogqitha yonke Having into. a relationship le ntate Modimo. To have a relationship with God or a Ho companionship feta with Him. ntho e nngwe botswa jwetsa motho a pela hao moruti November a re ho feta ntho e nngwe le nngwe. Ukogqitha yonke into. Ho ba le setswalle le ntate Modimo. To have a relationship with God. Because Gokuba, ha re tsebe ho tlo etsahalang next year. you do not know what is going to Ha occur re tsebe next hape ho year. tlo tla COVID e nngwe, ha re tsebe. We do not know whether another COVID will But come ntho e or not. important is to have a relationship le But ntate the Modimo. most crucial thing is to have a relationship with God. This year This re year, bone batho ba bangata ba suffer financially. with so many people suffering Business tse financially, ngata di wa, many businesses have shut batho ba down. lose mesebetsi. Many people lost their jobs. Modimo But o God ntse re bolokile. has kept And that us. is why Kungoku. le ka 12 o'clock a re rapela mo. Go 12 o'clock zazawuthandaza. Sefapana ra dithapelo tsohle tse o tshwanetseng o di etse, o ska ba lebala ho leboha ntate Modimo. Among every prayer that you are going to do, don't forget to thank God. Le nkutlwa bazalwane. Are you hearing me Ya saying? utlwala ntho e ke hlalosang. Is it clear this thing that I'm addressing Le to se ke la you? lebala ho etsa eng? A ke utlwe bazalwane, se ke la lebala ho etsa eng? Isaiah 43 verse 1. Isaiah 43 verse 1. Isaiah 43 verse 1. Phomotse o itshwere ka Sotho kapa ke o se dineo. 43 verse 1. Sehloa sa teng se re Modimo o tshepisa ho lopolla Israele. God promises to rescue his people. That's the title. Empa ke sena seo morena a se bolella. 1, 2. Verse 1. Impa jwale ke sena seo morena a se bolella yena ya o bopileng wena Jakobo, yena ya o entseng wena Israel. O se ke wa tshaba hobane ke o lopolotse. O se ke wa tshaba, buella hodimo se dineo hle. O se ke wa tshaba O se ke wa tshaba hobane ke o lopolotse. hobane ko lopolotse. Ke o bitsitse ka O lebitso. bitse ka lebitso, Ke o bitsitse o bitsitse wa ka. wa ka. Le mamele statement seno. O mang? O wa mang? O wa mang? I thetha numbers anon. O wa mang? Modimo a re o wa ka eya. O se dineo. Verse 2. Ha o tshela hara madiba Ha o tshela hara madiba. ke tla ba le wena. Aha. Ha o tshela dinuka Ke bo bala. Verse 1. Israel, the Lord who created you says, do not be afraid. I will save you. I have called you by my name. You are mine.
When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm Ha you. ke bua nka le tswala o lebe mona re morena Jesu hle ke kopa lentswe lena le dule kelelong ya ka. E ra le dule kelelong ya ka. Le dule. E re ha le dule. Ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth. E re ke a leba morena Jesu. Ha ke sheba scripture se. When I- Ha ke bua ka relationship le ntate Modimo. When I speak of a relationship with God, Ke bua ka ntho e ke e tsebang. I'm speaking of something that I do know of. This year This year, bapholoso ba ile ba lahla ntate Modimo le le mo se fetileng. saved Christian ba phulukana no Thixo. To an extent To an hona extent, le batho ba tloeletseng dikereke ba kgotletseng dingakeng. there are many people that lost interest in churches and went to consult sangomas. Hona le one of my friend There is one of friends ene that le I have moruti that is a a pastor. ba tloela boruti Waye e kubufundisi be ba ngaka and became a sango. and then a batla Bloemfontein Wafika eBloemfontein. a tlatsa indoor sports center. Wagcwalisa iSports Center se-indoor. Sports center o no tletse bapholoso And Sports Center, it was filled with saved ba ile ba Christians. tseba hore ke ngaka. They went there knowing that he is a Ba ile- sangoma, ba ile. but they went. Today Namhlanje Bloemfontein e ntse e eketseha baruti. iBloemfontein iyagcwala Ho ngabafundisi. ntsona le baruti ba kenang. Kunabafundisi Ba bang abangenayo. ba ruta ka badimo. Abanye bafundisa Ba about bang ancestors. ba kgotlisetsa batho badimo. Abanye bathatha abantu bababuyisa Ene ka kwi-ancestors. bomadimabe Kelishwa ke kereke tse jwalo tsa batho ba kgotlisetsang batho badimong ba pholoswa ba ntse ba ya ho tsona. many churches that are taking people to ancestors and saved Christians are attending such churches. Kopa o ipheta. Ngicela uyiphinda. Ho na le baruti There are ba pastors rerang thero ya ho kgotlisetsa batho badimong. that are preaching a message that is taking people back to Ene ba ancestors. bang ba lona And some of you, le a ya moo. you are Le fellowshipping tsamaya there. dikereke tseo ho kgotlisetswang batho badimong. ho You tsona. are worshiping in those churches whereby people are being taken back to their ancestors. Le ntse le le teng na. Are you here? Now re kgotletse dingakeng. We have Batho ba went to kgotletse consult ba kgotletse sangomas. disangomeng. Abantu babuyele kusango Number 2 batho ba kgotletse badimong ba and bona. abantu babuyele ku And ancestors. rona re le bapholoso And us as saved re Christians, tseba hantle siyazi hore re newe morena. that we are given a Modimo king. ya rona ya phelang The God that lives o of re file ours morena Jesu has given us King eo re Jesus, tshwantseng re dumela ho yena. of which is supposed to believe But in him. today Kodwa ho na le batho ba namhlanje, kgotletseng dingakeng. there are people that are consulting Number 2 ho na le sangomas. batho ba kgotletseng back to dintho ba bileng ba kgotlisetswang ke baruti ba kgotlisetswa disango ba kgotlela Badimong. badimong. And there are saved Christians that are going back to worshiping ancestors. And bapholoso ba yaya. And saved Christians are attending such churches Baruting bana. to these But pastors. I understand why. Diyavisisa E kutheni. qala tabeng ya setswalle. It starts in this matter of relationship. Masiphindeni bazalwane. E qala tabeng ya setswalle le ntate Modimo. And this thing, the core factor of it is having a relationship Ke with pholositswe ka God. 1990 ke 93. I was saved in 1993. Since ke pholositswe Since I was saved, a ke so ye ngakeng ya Sesotho. I've never consulted a Since sangoma. from 1993 Since a 1993. ke so ye ngakeng ya Sesotho. It's 31 years now. I've never consulted a A ke so sangoma. ye sangomeng. I've never went to a sangoma. And not because a ke so hlalwe ke dintho. Not because things hasn't Not occurred. because Satan ha so ntrape. Not because Satan hasn't done Satan o anything to me. ntrapile goto bazalwane. uSatan unlwisile kakhulu. Satan o nhlothile dintho tse ngata. And Satan took a lot of I things from lost me. so many things. Dilahlekelwe zizinto Ka eziningi. feta dinthong tse ngata haholo. Dagqitha kwizinto eziningi. But there are two things tse nthusitseng. Kodwa zimbini izinto One, ho tsamaya ezincedileyo. le motho ya ileng a introduce bokgoni ba ntate Modimo. To walk with somebody that introduced God to me. Wa bona o butwa mothakong.
You see, the the late brother P.V. Ndlebende of this man, the late P.V. Ndlebende, ke o buti wa moshimane enwa wa ka ena. is a brother to this boy. The late ya seng a hlokaletse P.V. The late o P.V. ile a mpontsha bokgoni ba ntate Modimo. demonstrated the Now, powers and the when ability Satan of a o God. frustrate ka dintho, When Satan frustrates me with o things, frustrateile se ke bone seo Modimo se ke bone bokgoni ba ntate Modimo. he frustrated me. Meanwhile, I saw the ability and the capability of That is God. why Kungogo. go kotsi lona ba Kriste It's dangerous for you ba Christians khonzang fela that are only ba tsamayang fellowshipping, dikereke fela that are fellowshipping mo ho only, rerwang lentswe la ntate Modimo, where the message of God is but mo ho preached, sa hlahisweng bokgoni ba ntate but Modimo. whereby the capability of God is not The demonstrated. late P.V. The late o P thusitse ka ntho e one, helped me with ho one thing, mpontsha bokgoni ba ntate Modimo. to showcase to me the ability of So God. le ha Satana la ntrapa, Though Satan can inflict o la things to me, trapa motho ya tsebang bokgoni ba ntate he Modimo. inflicted things to me, to somebody that knew the ability of Ya God, bone bokgoni ba ntate the Modimo. person who witnessed the ability of God. Ha re se ke ra rerana. Let's not preach Dr. November. Nkosi yesulu. Abayivanga. Na tlhola ke ba jwetsa batho ke ra ona mohlanka ba ntsha ngoma. I used to tell people, and I severally tell people, that there is no point whereby I'm going to become a Ha ke sample. buile ona mohlanka ba ntsha ngoma. And I'm not deceiving people when I Ena say ona that. mohlanka tono sa mpela sa ngoma nna. Amen. Ke tswa nonsonsong tseno kaofela gale ke tono sa ba mpeita ba bapala ka nna ba ntsha dibono tsena. Sana ditono tsa ho bapala nna. Ha ke le jelle mona lona yang. Tono ke tsa lona. Aya nna mona yang. Hape nna ke ile ka ba lehlonolo la ho sebeletsa badimo, ke ba bone batho ba selege ampe bana. That is why o sena motho a ka nkgutlisetsang badimong, ha ke lehlanya. Nana se ke kgutletse badimong hape o se nkutlwa ke re modimo le badimo ke a hlanya. Ha ke le jelle mona, mohlomong ba lona badimo ba betere ho feta ba ka ba worse, ba qetile ntatemoholo wa ka le ntatenkgolo wa ka ba ba hlohlorile. Ke le jelle mona badimo ba lona mohlomong ba betere ho feta lona ba ka ke batle le ho ba bona le ba jwetsela le ke la kopana le bona ba se ke ba tlo ntena nna. Le motho a tlanang kgutlisetsa ho bona o tla ba wa ntella. O thaka re ho nna badimo le badimo ho nna a nkgotsetsa badimong. Nkgono wa ka le ntatemoholo wa ka ba shwele ba sefa badimo ba shwele le dikatana hore nka kgutla hape ka trusta badimo ba sutlileng ka ntatemoholo wa ka le nkgono wa ka. Ha ke le jelle mona yang lona, mohlomong ba lona ba betere. Two, ha ona mohlang ka kgutlelang ka lo thuswa ke ngaka ya Sesotho. Ke tswa ho tsona gane ke sebe ke matha dingakeng tsa Sesotho. Ana ke a tseba re lona wa ile matha tjena. Wana le so tsebe modimo le matla a hae. Ai nna ne ke sa batle ho rera mare le antena ke kopa ke di thusa. When modimo a bitsa Moses, When God summoned Moses, ai nna ke batle ho rera. Rera Dr. November. Ke batle ho rera. When modimo a bitsa Moses, When God summoned Moses, o ile a hlahisa bokgoni ba hae. he showcased his ability A to re him Moses lahlela molamu fatshe. and said to Moses, throw your staff to the fetoha ground. noha. And he changed to A re become a kenya snake. letsoho, What did isandla la sakho? tswa lena le lepera. And it came out having A re leprosy. kga metsi a qhale fatshe. And he said, go fetch the water from the river. Ha modimo a ntse etsa jwalo, When God was doing a that, ntse a ruta Moses bokgoni ba hae. teaching Moses or letting Moses about his A rona ability. o na le siko.
Aaron was not but there. modimo ro Moses But God is saying to Moses, tsamaya le Aaron o ya Egypt go with Aaron and go to Egypt le lo lata bana ba Israel. and go rescue the Now Israelites. Aaron But o Aaron tsamaya le motho ya boneng bokgoni ba modimo, oh my God. is going with somebody that saw the But ability of Aaron God. yena But Aaron ha tsebe himself, bokgoni ba ntate he modimo. does not know the That ability of is why we God. Exodus 32. That is why in Exodus Aaron 32, o ile a tshwanela a etse modimo wa namane ya gauta. Aaron had to do a god A or an etsetsa ba idol, Israel modingwana wa namane ya gauta. making the god of idol to The live for reason the why Israelites. Aaron a ile a etsa modimo wa The gauta, reason behind Aaron did it an was idol, because ha ka bona bokgoni ba ntate it was modimo. because he did not know the ability of The God. time modimo a hlahisa bokgoni ba hae The time God showcases to Moses, ability to Aaron Moses, was not there. Aaron was not But there. here is the sad part. Nansi tobuhlungu. Aaron o na tsamaya le Moses. Was going with Now, ho ne ho Moses. tsamaya batho ba babedi. Bekuhamba abantu ababili. Tsela e one, One way, ba tsamaya ba bua ka modimo, bethetha mare ye ngoThixo. mong a sa mo tsebe. Kodwa omunye A bua angamazi. ka modimo eo a sa mo tsebeng. Bethetha ngoThixo lo Aaron o angamaziyo. bua ka modimo eo a sa mo tsebeng. Aaron bethetha ngoThixo lo angamaziyo. Ke kitsa ke batlo re Kosesulu. bana letsatsing le Hayi. ho ntse le batho ba tsamayang le modimo ba sa mo tsebeng. There are people that are being accompanied or walking with God that they do not know Utlwe of. bazalwane, ho na le batho ba ntse ba tsamaya le modimo eo ba sa mo tsebeng. Kunabantu abahamba noThixo And angabaziyo. re ba makalle. Hayi Because Nkosi. Aaron o Aaron na tsamaya le Moses, ebehamba a noMoses. tsamaya le motho ya tsebang modimo. Ehamba nomuntu omaziyo. Aaron a sa tsebe modimo. Kodwa yena uAaron engamazi That is uThixo. why le ka redi kereke. Ugogo Ho na le nasecaweni. batho bao ka nahanang ba tseba modimo. Kunabantu ungacinga ukuthi bayamazi Ba uThixo. mo tsebe. Kodwa Batho ba bamazi dutse mona uThixo. kaofela bona. People that are Ha seated se here. bohle ba tsebang ntate modimo. Not all of them abamaziyo uThixo. Ha re ba mo tseba. Let's say that they Ha re ba know. mo tseba. Let's say they The know. problem ha ba tsebe bokgoni ba ntate modimo. Inkinga kukuthi abamazi That is why ability that they ha have ba with God. etsetswa medingwana ba tla matha ka mora yona. That is why when an idol has been created for them, they will go after that idol. Be le dutse ka re lesasa. That is number one. Ke tsebile modimo. The first thing I knew God, Ke mmona ho delete PV. ndimbona ku uPV lo sesishiye. Ya bobedi. Eyesibili, Ke tla lebolong mara before ke tla mo. Ka tshelwa petrol ntlong ya ka. ndagalela ipetrol endlini Ba yami. re ba tjhesa ntlo ya ka. Bethi bafuna uchisa umzi wami. Ba tshela le mati la ntlo. Bagalela umnyango wendlu. Ba nka kuranta ba tshela ka petrol. They took a newspaper Le bagalela mati ba le petrol. tshetse ka petrol. Bagalela umnyango ngepetrol. Ha ba qetile. And after that, Ba laita mollo. Mollo wa hana o laita kuranta. umlilo walo ukulayita ikoranti. Hose bosiu ha ke tsoha. Mahlokwana mollo a robetse hodima petrol. A laitile. The sticks of the matches was there that was used to burn. Modimo ke mmone mono o stout. I saw God Ke that he is bone naughty. modimo mono o stout. Tambona uThixo ukuthi Modimo he is purmata. naughty. Stout man. Kusesulu. Sa le fa bopaki ba modimo ena eo le sa mo tsebeng. I'm giving you the testimony about this God that you do not Ene know rona of. ke a ipheta ke kgathale ke ya ka ke a e rata. Ka bona ke tsamaya ka bike Ndahamba ngebike. 190 tla hlathana tsene bike ke a ewa. Ibike yami yewa xa ndingena Ha nge-tennis. bike e wa modimo nka bike ena a mpeya hodima yona ya slipper ka hodima ka ke e shebeletse tjena ke dutse ka hodima yona e robetse ka lehlakore. It slipped, and from the point that I was at, it fell, and then I found myself on the side of the bike. Nna ke dutse tjena
I was on top of the bike. itse ha ewa When it fell or when it slipped, ha ewa tje when it slipped, modimo a ntlosa mona God took me from this Antea point mona. and ya put phesha me on tjena the side. ke tsama one night ke sa apara Ndinganxibanga. ke sa apara safety ya diphahlo tsa bike Bendinganxibanga the safety clothes of the bike. ya boraro Eyesithathu, ka lapa ke dula Freedom Square ka lapa I was hungry. ka hloka dijo I starved. ka dula ka ra mokhukhonela Reside in a corrugated iron house that ka was raining. futsaneha I was poor. ka utswa dieta tsa cousin ya ka I stole my cousin's shoes gore ke tle ke rwale ke be le dieta so that I can have clothes, shoes. modimo yeno This God, ka nako ya bofutsana during the time of poverty, lona Ankosesulu. oh jehova mabaleti oh jesu kreste oh jehova tlhokang mošomong waka ye matha o tlhokang mošomong waka ai ko tla ka mošomong hara dintho tsohle tse ntlhaetseng Among everything that occurred in my life, ga e salampe a njere tjena He carried me in this manner. ke bua pela moya o hallang I'm saying this in front of the Holy ka Spirit. shapwa ke covid 2 times And COVID struck me 2 times. 2 times 2 times. covid e nshapile makgetlo a mabedi I-COVID nibethe kabini ngetyere. modimo yena This God ke a tsa tsamaya le nna tjena carried me in this manner. le letsatsing le Nanamhla, le gona jwale even now, no khona manje, no khona ke manje, ntse ke tlo qhomela mokokotlong wa hae I'm still going to jump at his back. a ne ndiva bazala You are not sharing me nna saying, ke batle nix I don't want but the anything. only thing e ke batlang Kodwa into ke endiyifunayo ho tsamaya le yena is to walk with him. relationship le yena Ubudlelwane naye. lona buang dintho tse le di buang You can speak lona things. le etsa dintho tsohle tse le di You etsang can do the things. only thing e ke batlang Into nje endiyifunayo kuhamba ke batla naye. modimo yane Ndifuna Lord ya Jesus jarileng that carried ya me. thiko o hambe nam That God that walked ya with me. tsamaile le me fihlella tsatsing lena That walked with me ya till tsamaile today. le me fihlella mona That carried me till I today. want that God I want Lord ke batla Jesus. yena nna Ndifuna yena ke mna. nna ke ipatlela yena I want him. nna ke ipatlela yena Ndifuna yena. o re le ga le ke la feta ka ramollo It says though you can walk through the fire. ga e ba tshwanang di le kgona na Are you here le ga saying le ke la feta ka ramollo though you can go through the le ga fire, le ke la feta ka rameng dinoka though you kapa can go mawatle through a waters, re nna he says ke tla ba le lona I'll be with you. now because a ke tsebe selemo se tlang se re tshwaretseng Because I do not know what is it that next year carries for you. se ke re I'm ga saying e ka ba go therefore, na le mollo if there's ke fire, batla modimo enwa I want this a God ntshwara gape to carry me ga e ka again. ba go na le covid If there's COVID ke that's batla coming, modimo enwa I want this a God to ntshware gape carry ke me mang ya again. nkutlwe matsalang Ukhona ke uThixo. funa lo thito I want this ke batla God. modimo enwa gape I want this God again. nothing else Ayikho enye into endifunayo. nothing else Ayikho enye into endifunayo. just a relationship Ubudlelwane nje. hayi bazalwane teboa pheta temana eo pheta temana eo se ka e lata hole se ka e lata hole This one, Israel, the Lord who o created. latile hole okay o seke wa tshaba gobane ke o lopolotse ke o bitsitse ka lebitso ke o tsebile o waka Do not be afraid. I will save you. I have called you by name. You are mine.
Tifuna loo nto. I want only that. The only thing ke hloka gore ntate Modimo a nsheba gore you are mine. The only thing that I want kukuthi uNkulunkulu ke njonga athi ungowam wena. Thank you moshimane wa ka. Mamela batswalang. Listen, That saints. is the only thing nne ke hlokang. Yinto endiyidingayo ke leyo. E reng amen Dr. November. Say amen, Dr. Ha o November. tshela hara madiba ke verse 2. Ke tla ba le wena. Ha o tshela dinoka ha di ke tsa o nka. Now, e reng amen Dr. November. Say amen. Mathate bo hle mona. When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. Ha o tsamaya hara mollo ha o ka ke wa tjha. Bana When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. mamela mazama. Listen, saints. Ke yana ntho e frustrateang batho ke le tlohelle. This is the thing that frustrates people. Ntse ke Then. betha bantu. Here is something that Ke yana ntho e frustrates bitsang batho. people. Problem Inki ya batho ba frustrated. about people Le batho ba abahlangahlangene tlalatlalang. and people that Le are batho ba all over kgutletseng back disangomeng. and people that went back to Le batho Sangomas ba kgutletseng back to dinthong tsa bongaka le ho tlhagiswa le ho ha ke tsebe le ho etswa le ho phatswa kaofela. and people that went to the things of Sangomas and ancestors Tlo bo jwetsa bothata ba and lona ke. rituals. Tlo ke le jwetsa bothata ba lona ke. Let me tell you what is your Le problem. nahana ho tsamaya le ntate Modimo. You think uhamba nothing. Ha hona tlala. There is no starvation. Ba lo tlohella man. Ngicela uniyeka. Batho ba nahana ha hona tlala. People, they think they have this Batho ba intuition. nahana ho tsamaya le ntate Modimo. Ha hona tlala. People, they have this intuition that when you walk with God, there is no Batho ba nahana ho starvation. tsamaya le ntate Modimo. Ha hona tlala. Abantu bacinga when you walk with God, there is no starvation. Ha hona maemo a bohloko a o tlo fetang ona. There is no painful situation that you are going to go through. The mentality wa Ingqondo ho nahana hore ho tsamaya le ntate Modimo ha hona mohlang o tlo hlahelwang ke dintho tse. of thinking that when you walk with God, there is no such thing that are going to occur. That mentality Leyo o ngqondo. etsa hore ha o kopana le dintho tsena bolla It makes you, when you collide with such things, you will cry. o bo backslide And therefore you o bo will lahla ntate backslide. Modimo. And you will forget Because about in your God. mind Engqondweni ha o yakho, nahane hore you do not think dintho tsena di teng. that is into score. Ha ke tsebe ke bua le mang batswana. I don't know whom I'm Ke addressing. menya nkutlwa na. Ukhona Now ontivayo. most ya rona Most we of us always think sinele wa tsa ngqondo. re etsang What we do is this. ka nako tsa rona ne re nka metsi re be re wa tshela tje seretse We will take water and throw it to the ground. ne re bitsa thelisane ne re o bothella monate batho ba nahana ho tsamaya le ntate Modimo ke thelisane. People think that when you walk with God, everything will be slippery. Ai la lekelang shaba ka rote leng kwa tetsa ke na taba le lona ke re batho ba nahana ho tsamaya le ntate Modimo ke thelisane ba etsa tjena ba nahana ho thela tjena. Hai lona tsa mo botsang jo Go ask Uyobi. a ntse a tsamaya le Modimo Ehamba noThixo. ntho tsa dutse thuthubono Usifumene situated in a rubbish heap. satane ke a hana ka batho bana ke kopa ho ipheta o tlo jobo o re ntate Modimo o reng ha bua ka jobo Hiva uNkulunkulu uthini xa ekhuluma ngoYobi? o re ke mo rata haholo a re ke mo rata haholo Uthi ndimthanda O jwetsa kakhulu. Satan. Ucela a uSathane. qetile a re Wathi ke ebile ke a tshaba hore ha se sefeba ha se letaba jobo o halalela ha uYobi is holy. He is not a e drunkard. seng is honi He is righteous. oh ha itebo English ya hao oh it's so holy oh ke nana re honi teboho
mamela Listen, the same person lo mntu ke yo ntate modimo a ipetsang sefuba ka ena that God is gloating about, o ifumana dutse thuthubolong he found himself situated in a rubbish heap. e leng gore ga o kgathaletse o rata modimo o le o kae Regardless how you love God, batho thuthubolo but a rubbish heap, ka nako tse ding o ka iphumana o le go yone at a certain point you might find yourself situated in there. problem Inkinga. tsamaya botsa ba daniel Go ask ba Daniel. iphumane ba le ka ramollo They found themselves. tsamaya botsa in fire. josefa Go ask Joseph. iphumana le ka ramokoti He found himself in ene the ke pit. bua ka batho ba o ntate modimo a na ba rata Dithetha ngabantu abuthixo tsamaya botsa ba abathandiweyo. isiraele Go ask the ba Israelites. iphumane ba le legwatateng They found themselves in the ba wilderness. sena dijo Bengenakho Ba ukutya. lapile. The hungry. batho modimo a na le bona But God was here is with the them. problem bazalwane Nansi into. bana ba ntate modimo The children ntho of e le God. shapang ke ena Into better your kelello tsa lona Your di mind. nagana go tsamaya le ntate modimo Think that when you walk with God, everything e tlo ba smooth yonke into is now going to here is the problem bazalwane Nansi inkinga. when there is no problem Awusina buthaka. mohlang go sena bothata The time there's ga no ona problem. mohlang modimo o tlo hlahang There's no point where God because is going to bokgoni appear. ba ntate modimo Because the ability of God. ka nako ya bothata Yes, it appears during the time of a problem. bokgoni ba ntate The modimo ability of God. bokgoni ba jehova The ability of Jehovah. bonagala ka nako ya thata It's able, you are able to see during tough times. saying this from experience Dithetha lento during the experience that I ya had. nnete Ndikhuluma the iqiniso. reason why The reason le sa behind bone it, bokgoni ba ntate modimo you don't see the ability of ka God. ko rute le etsa Let eng me teach you this, what you Ema do. mona. Stand here here. is the problem Nansi inkinga. when ho etsala problem mo When a problem wa happens, baleya wena you run o away. baleya problem You are running away from the kanti problem. no problem e nyena Only to find out what is this modimo problem. na batla ho hlahisa bokgoni ba hae God wanted to showcase his le ability seo a leng sona and this thing that he is. modimo na batla ho hlahisa bokgoni ba hae He wanted to showcase his ability, that is God. but why re sa bo bone Why are we unable to see it? always Because batho ba sa tsebeng bokgoni ba ntate modimo people that do not know of the ability of ba na God, le tsela o baleya they have this way of running away. when there's a problems Xa kunenkinga esivelayo. Daniel Daniel, Joseph Joseph, Job Job, the Israelites the you Israelites. can quote them kaofela Ungababiza ba bonke. fetile dintho They went through trials and ba ntse ba na le tribulations. modimo ya moholo a re me ka maoto a rona Let's stand on our feet. a ke na ntho tse ga ke batle gore ke reng ema ka maoto a go Stand on your feet. e ya go yena e ya go ntate modimo ga ke tsebe gore tla reng a o e ya go yena Hiya kuthixo andazi uzawuthini xa ufika kuye. phamisa matso a go e ya go yena Lift up your hands ya and pele go ko to him. moleboa The first thing, thank him. ya pele ko moleboa Eyokuqala kumbonga. ka manazana o ka tswa setulong sa go You can get out of your chair mama and bow down if you want and do anything that you please desire. pray But uthandaze, moleboa umbonge. Rethebo shate. come on bazalwane kereke ena satane le gateletse ka mogathala mo thank you jesus Sakubonga Thixo. Sakubonga Yehova. Sakubonga Somandla. Sakubonga Thixo. Sibonga wena. Kulonyaka omtsha Yehova. Siyakubonga, siyakubongoza. ka lebitso la jesu Sakuphakamisa Thixo. modimo wa rona ka nnete Siphila nje kungenxa yakho. thanki modimo ka lokileng Siphila nje kungenxa yamandla akho. Sidlulile kwizinto. Sidlulile ufihlella mona modimo wa rona ya lokileng batho ba ka nang le matlo
tsohle re leboha ka lebitso le phelang, lebitso le nang le matla tsohle, lebitso la Morena Jesu. Modimo ka lokileng ka tshebeletso ena, re bone matla, re bone boholo ba hao, re bone matla a lebitso la Kreste. Modimo wa rona ya phelang, Modimo wa rona ya halalelang, re bone letsoho la hao, re bone boholo ba hao, Modimo ka lokileng, re bone lentswe la hao, re bone matla a lentswe la hao, Modimo ka ya nang le matsohle, re bone batho ba fola, re bone batho ba lokoloha, re bone meya e ditshila e tswa maphelong a batho ka baka la lebitso la Kreste. Modimo ka lokileng, tshebeletsong ena rata re tanki Modimo ka ya lokileng ka dintho tseo re etseditseng tsona le letsatsing la kasheko lena ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Modimo ka nang le matsohle, re a leboha moya hallang, re a leboha Morena Jesu, re a leboha ntate wa rona ya lokileng le letsatsing la kasheko lena. Modimo wa rona ya lokileng, re a tseba re ntse re tlo tswela pele ho ba bahlodi dinthong tsohle ka lebitso la Jesu, ka lebitso la Jesu, ka lebitso la Jesu. Modimo ka ya phelang, re a leboha Modimo wa rona ya lokileng, re twakana le matsohle ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Modimo ka ya nang le matsohle, re tlotlisa lebitso la hao, Modimo wa rona ya nang le matsohle, re re tanki ntate, re re tanki moya halalelang, re re tanki Morena Jesu, re re tanki moya halang, re a leboha moya halang, Modimo wa rona ya lokileng, re a leboha ntate, re a leboha Morena Jesu, re a leboha Modimo wa rona ya phelang. Le ha Satana sa re qetile ka rona, Modimo ka lokileng, re bone o re lokolla, re bone o fodisa batho, re bone o lokolla batho ditlamong tsa baloi ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Re bone Modimo ka ya phelang o nyupisa, o senya merero ya baloi ka lebitso la Jesu. Jesu Kriste wa Nazareta, ntate wa rona ya lokileng ka lebitso le phelang, Modimo ka nang le matlohle ka nnete. Morena Jesu, re lebohela hore wena moha wa hao o re jarile, o re bolokile. Modimo ka lokileng, re kopane le tlala, re kopane le mathata, re kopane le disiki, re kopane Modimo ka lokileng le maemo, batho Modimo ka lokileng o re hloletse, o re hloletse. Modimo wa rona ya lokileng, re kopane le dintho tse ngata Modimo wa ka ya phelang. Ba bang ba lahletswe ke ditjhelete tsa bona, ba bang ba lahletswe ke matlo a bona, ba bang ba lahletswe ke mesebetsi ya bona, ba bang ba lahlehetswe. Modimo ka re lositse so much, but Modimo ka lokileng letsoho la hao le ntse le le teng letsatsi la kasheko lena, o ntso re bolokile, o ntso re sireleditse, o ntso re lwanela. Modimo ka ya phelang ka lebitso la Jesu, ba ile ba re loya, ba re nwesa madi, ba re hatisa meriana, ba re kenya dinoha. Modimo ka lokileng, ba ke re bone o re hloletse ka lebitso
lebitso la Jesu wa Nazareta ba re etse dingakeng ba sebedisetsa meriana ba re loya but Modimo ka ya phelang re ntse re tswela pele ho hlola ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Modimo ka lokileng re a tlameha hore re tanki Modimo ka ya phelang ka nnete re a tlameha hore re a leboha Modimo ka ya phelang re a tlameha hore ha ona ya tshwana le wena Modimo ka ya lokileng tse dingwe di sana taba but Modimo ka ya lokileng o ntse re hloletse ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Modimo ka ya lokileng re a leboha moya o hallang re a leboha ka nnete morena Jesu re a leboha ntate wa ka lokileng rona re bone matla a lebitso la morena Jesu re bone ha re lebitsa lebitso la morena Jesu disiki di tswa batho ba fola batho ba lokoloha ka baka la lebitso la Kriste. Modimo ka re a leboha morena Jesu le letsatsi la ka shokolena re a leboha Modimo ka lokileng ntate wa ka lokileng re se bone selemo sena ka lebitso la Jesu wa Nazareta papa re a leboha Modimo ka lokileng re a tseba ntate wa ka lokileng ha o ntse re bolokile o re bolokile hobane o ntse o na le plane ka maphelo a rona Modimo ka lokileng o re sireleditse hobane o ntse o na le plane ka maphelo a rona Modimo ka re a leboha hle ka nnete ntate wa ka lokileng Modimo wa rona ya phelang ka lebitso la Jesu wa Nazareta ile ya fihla tlala ka ha ya re bolaya Modimo ka lokileng re ile ra hloka ditjhelete bata re a shwa Modimo ka lokileng re ile ra lusa dintho tsa ngata bata re a shwa re ntse re le teng o ntse re bolokile Modimo ka lokileng o re bolokile hobane o na le plane ka bophelo ba rona Modimo ka ya tletse matla ntate wa ka na le matlohle re a leboha morena Jesu hobane re a tseba lentsweng la hao o itseng ho Jeremiah 29 verse number 11 o itse o tseba di-plane tsa rona o tseba di-plane tsa hao o itse o na le mehopolo e metle bakeng sa maphelo a rona Modimo ka lokileng re a leboha ka lebitso la Jesu wa Nazareta re a leboha morena Jesu re a leboha Modimo ka lokileng re a leboha morena Jesu re a leboha ntate wa rona ya phelang Modimo ka ya tshepahalang ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta Modimo ka ya phelang ka lebitso la Jesu. Thank you, Jesus. Ka lebitso la Jesu. Thank you, Lord. Ka lebitso la Jesu. Thank you, Lord. Ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la morena Jesu. Ka lebitso la Jesu. Thank you Modimo ka ya phelang. Ka lebitso la morena Jesu. Thank you Jesus. Go boy ema ka maoto a hao. Stand on your feet. Ntle le lejwelane la morala ka ofising ya ka ke mang ka speed. Eish hoja ne re sa tlo sokola ona le ntho ne ke batla re etse. If my besingasokola, there was something that I wanted us to do, But ke tla le bontsha yona but I will show you. and then maybe re tla etsa before ke reketse tlo le bontsha yona. And maybe we'll do it before the church adjourns. Ka speed ke tlo le bontsha something. Ndizonibonisa okuthile. O tlo declare Utophatlalatsa life ya hao. your life. O declare ke eng? Ho phatlalatsa ke eng? Ke o bua. When you declare, you confess. Ke manyako mara. Ukhona ondivayo. When you declare How phatlalatsa. o tshwana wa bona selemo se qala. You see, when the year starts or begins, Selemo se tshwana le tswalo ya ngwana.
A new year is like a birth of a child. You know why rona maphelo a rona lobokane? You know why our lives Ha re are in tswalwa. misery? Ha re tswalwa, When we are born, re hlokile batho ba declarang bophelo. we needed people that will declare upon our lives. Kopa o ipheta. Ngicela uyiphinde. Ha re tswalwa, When we were born, re hlokile batho ba ka buang declaration hodima maphelo a rona. we needed people that will do a declaration upon our lives. Declaration Ho phatlalatsa ke bua everything is to confess yonke into e good that is good le o batleng e etsahale. and the thing that you want to Now ha selemo happen. se qala, When the year begins, re tshwana le batho ba qalang ba batjha. we like newborns. Now if you don't declare, Ha o sa phatlalatse, mona le batho ba tlo phatlalatsang, there are people that are going to declare, ba tlo kesang, that are going to curse, ba tlo buang dintho tse bohloko ka bophelo ba hao. that are going to speak things So that are before ba ill di about your bua, life. before ba di bua, Before they declare that, wena bua. you must declare first. Ha ile a nkutlwa mara, Are you hearing me? le a nkutlwa mazalo. Are you hearing me, saints? Phamisa matsoho a hao, Lift up your hands. o hate leoto la ho tjhela. O jwetse Satane hore bana ba ka ba tlo nsokodisa lemong sena, ha e ka bona le bana. Utshela uSathane ukuthi abantwana bakho abakuzokusokolisa Jwetse kulo Satane nyaka. hore ha o tlo sokola ka di-finance lemong sena. Utshela uSathane, you are not going to struggle Ha o tlo financially. sokola ka dijo. You are not going to starve. Ha o tlo sokola ka eng kapa eng. Di bue. You are not going to struggle with anything. E bue. Declare it. O re le ba nkesang. Le ba nkesang. And those who curse, Ha ona curse e tlo fihlang hodima bophelo ba. there is no curse that is going to rest Ha upon. ona siki e tlo bapalang bophelong ba ka. There is no illness that is going to rest Bana ba upon ka my ba life. tlo robala ka tlala. My children are not Bana ba going ka to ha ba sleep tlo with starvation. sotleha. My children are not going to Bana ba starve. ka ha ba tlo lapa. My children are not going to starve. Di bue, di bue. Address and declare this thing. Declare, declare, declare. Phatlalatsa. Ntho e nngwe le nngwe. Anything. O bue ha ona curse. Speak that there is no E curse tlo tlang hodima bophelo ba hao lemong sena. that is going to rest upon your life. E re ha ona thwako. There is no curse. E bue, e bue, e bue, e bue, e bue, e bue. Declare, declare, Ha ona le declare. ntho e tlo etsahalang bophelong ba hao. There is nothing that is going to E re ha happen ona in your le life. accident. How are the accidents? Di bue, di bue, di bue, di bue. Speak, declare. Di bue, di bue, di bue, di bue, di bue, di bue. Ha o qetile bua hore ba tla phela jwang. Bua ba tla phela jwang. Ba tla bana na le tjhelete, ba tla bana ho sebetsa, ba tla bana na le business, ba tla bana na le tsona dintho tsena. Di bue, di bue, di bue. Re ba tla bana kereke ya hauwe, re ba tla bana setjhaba sa ntate Modimo se tlile. Re ba tla bana tjhelete e tla jwale ka noka. Re ba tla bona katleho tsa rona di tswella pele. Re ba tla bona re tswella. Re ba tla bona re phela hantle ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Di bue. Thank you, Jesus. Ntho e entsweng, ha e ka ba hona le ntho e entsweng lemong se fetileng, lemong sena ha e sa sebetsa. E bue, ha e ka ba hona le ntho e entsweng bophelong ba hao, le familing ya hao, le baneng ba hao, lemong sena ha e sa sebetsa. Ha e ka ba hona le curse e teng bophelong ba hao, lemong sena ha e sebetse. Bua ho tloha hona jwale, ha e sa sebetsa, ha e sebetse ntho ena. Dintho tsohle tse entsweng lemong sena ha di sebetse. Dithwako, di-generational curse lemong sena ha di sebetse. Di shwele lemong sena ka lebitso
lebitso la Jesu bua bophelo hodima hao, bua katleho hodima hao, bua prosperity, bua kgolo dintho tsa ntate Modimo, bua relationship le ntate Modimo. Jesus. You are blessing with him bana ba hao. Ke blessa bana ba ka, blessa ditloholo tsa ka, ke blessa kereke ya ka, ke blessa bana ba bona, ke blessa dimerero ya bona, ke blessa diplane tsa bona, ke blessa everything ka lebitso la Jesu wa Nazareta, ke blessa ma victorious kaofela, ke bua phunyeletso di ba bona, ke bua success, ke bua phunyeletso, ke bua prosperity ka lebitso la Jesu, ke bua protection di ba bona, ke bua kgolo, ke bua everything Modimo ka lokileng, a good relationship le ntate Modimo letsatsing la ka shogolela everything Modimo ka ya lokileng, ke a di bua tsatsing la ka shogolela ka lebitso la Jesu, ka lebitso la Morena 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 Jesu. Jesus. Dikoloto tsene di dutse hodimo, joko ya dikoloto ke roba ka lebitso la Jesu, tlala ke roba ke senya ka lebitso la Jesu. Thank you, Jesus. Go strike la nthong ye nngwe le nngwe go tloa tsatsing lena re senya ka lebitso la Morena Jesu. In the mighty Ntho e nngwe le e nngwe e bueng wena o e tseba kapa o sa e tsebe, tsatsi lena e senyehile, le eneng e entswe e senyehile, e entsweng sepakapakeng, e entsweng lewatle, e entsweng thabeng, e entsweng diholong, e entsweng mabitleng, kaofela dintho tseno di expirile ho tloha hona jwale ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Dintho tsohle tseo batho ba o entseng tsona ho tloha tsatsing lena di expirile, di felletswe ke date, di felletswe ke nako ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Ha o sana matla mo di leng teng ho tloha tsatsing lena ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Lena le kribai lenke kribai le lo latela majwa man pela ta majwa manyane fe la le manyane o fetana ke batla batho bana ba tloetsa nthwena ba tloetsa tjena ntho e ke buileng dipolelo tsohle tse ke di buileng di tlo ema ha hona motho a tlo di cancelang jwale ka lejwe lena. Jesus, amen. Aye. Aye. Your declaration. Woo! Declaration ya hao. Ke kopa o ipeta declaration ya hao. The declaration that you are going to do, La ba se ba ka tla. though they can come, Ba tlo fihla polelo tsa ka di tsitsitse jwale ka lejeleng. bazawufika every declaration that I have done. Ya ba ka leka. Stand firm. Ya ba ka ba leka. Though they
I can try, ntho tsohle tse ke di buileng everything that I've di declared, tlo tsitsa jwale ka lejwe le. they will be firm and stagnant like a polelo rock. nngwe le nngwe ke buileng Every declaration that I e make eme permanent jwalo ka lejwe le. is permanently firm like Shapela this Jesu rock. Kriste matsoho. Strike hands for Jesus. Retebo shate. Hai. Hai Nkosi. Tlo fa lejwe leno o tsamaye ka lona. I'm going to give you the rock and then you walk with it and go with it at Ke le home. anointe lejwe leo. And I'm going to anoint that rock O le beka ka moreng ya hao. and you will put it in your bedroom. O nno le hopole re represent a declaration ya hao. And remember it that your declaration is being written on that clay tablet. O hopotse Satan. Remind the devil that Ntho e ke e buileng. what I have declared, it's firm. Wa bona lejwe le You see this rock? ha re ke ra le tlohella mo. If we can leave it Le here, ka mora 10 years e tlabe le le mo. even after 10 Le years, ka it mora will 100 be years there. e tlabe ntse le le mo. Even after centuries, it will be here. It So does today, not move. ntho e buileng What you have declared o tshwanetse today, e eme jwalo. it's supposed to be stagnant Ha like le a that. utlwa ntho ena. Kanganese. E tipo haholo ntho e. It's very deep, this thing. Dula fatshe. Be seated. Happy New Year. Happy New Year. Happy. Happy New Year. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Jesa motho a pela hao happy. Tell somebody that is next to you, Happy New Year. Mofe haka, mofe haka, mofe And give haka. that particular person a hug. Mofe haka. God bless you. Nkulunkulu anisikelele. Happy New Year. Happy, happy, happy. Ha eba ke mosadi wa hao, ha ekaba ke mosadi wa mo mmete man. Bana le basadi mmeta ntho eno wena man. Thank you, Mama. Ke tla o rapela. Tjhetsa motho a pela hao happy. Hallelujah. Ke kopa batho ba seke ba tswa. A shara seka ba le batho ba tswelang ka ntle. Ba jwetse ngenile re tla ba kadima selope mere. Le ba fe kubo ba nne ba nyamele morao mane. Declaration ke mai ya tsebang ntho ena. Baloi ba le loya ka majwe lona. Ha ba bua ka bophelo ba hore bo tla staka ba bua ba nka lejwe ba ba le beba ba re lejwe lena bo tlo representa bophelo ba hao. So wena polelo tsa hao today tshwantse di tshwane le lejwe. La ba fihla ba re ba o sisinya ba fumana lejwe la ne le tsitsitse le entse tjena. Eno le beka ka moreng ya hao. Nenne la o sa etse every day. A qale ntate o lata manga a shota batho bana ba bangata. Modimo wa ka ya phelang majwe a tlo representa declaration a right ntate a tlwele lo anke lo be ka tlong. Hey, lona ke le tshepe le tlo black semana ka ona wa se. E bo mantwa. Ai lona ke le tshepe. Tlo bona motho a sa lo tshweretse a le lekisa monna. Ntana is too deep a le tshepe lona. Le tlo ba nka majwana.
Now, relationship. How good relationship? Now, the dem di murar ke ra feta ka ra malaka bya mollo. Re ke kracha. Though you can go through the fire, you won't be Msebe. burned, God says. Ba pholoso. Saved Christian, look at me. Yo. This year, Even this year, ntse to ba le di experience tse bohloko bad and good kaofela. we are going to encounter experiences that are bad or good. Because bophelo in general, Because life on its own, e na le two sides, it's two-sided, good and bad, good and bad, positive and negative. positivity and Le negativity. bophelo nje. But ntho e important But the significant thing, is to have a relationship with Ntate Modimo. kuba nobudlelwane noThixo. Now, here's the thing, bazalwane. Nansi into ke bazalwane. Ha hona ntho e bohlokwa There is nothing that is mina significant. maina Mina mine. ka dula fatshe ha dintho di etsahala o le Ntate Modimo. When things happens, meanwhile you have rested upon God. Kopa o iphetha. Ke re iphinda. Ha hona ntho e bohlokwa There is nothing that is jwalo ka dintho ha significant. di etsahala o le ho Ntate Modimo. Like when things occur and you yourself, Haona you ntho e have bohlokwa rested jwalo ka upon eng. God. Ke kopa o iphetha. Ha hona ntho e bohlokwa jwalo ka dintho di o etsahala o le ho Ntate Modimo. There is nothing that is significant like when things occur and you have rested upon God. Ke kopa o iphetela ho qetela. Ngicela uyiphinda for the last Ho time. etsahala ha se bothata. When things But happens, it's not a bohlokwa problem. ke ha ba di etsahala ho Ntate o le ho Ntate Modimo. But the significant thing is when they happen and you are When rested ulapha- upon God. O lapa o le ho Ntate Modimo. When you starve and you When starve, o kula, when you have rested when upon o God. hlalwa ke dintho, When things but happens, di you are, etsahala o le ho Ntate Modimo. when these things happens, meanwhile you have rested upon God. Ke yona e bohlokwa ho feta dintho tsohle. That's the crucial thing. Because Goku, Modimo o na le tsela God has a way ya ho re ntsha dinthong tsena. of rescuing us from Yena o na le things. tsela bazalwane. Unendlela, Se fapane, Modimo o na le tsela. unendlela. That is why o buang ka scripture sena. Sa hore la re ke ra feta ka hara mello, That is why in the scripture, though we can go through the ka hara fire, dinoka, though we can go through deep a re se ke ra waters, tshaba. but he says we should not Because be o na afraid le tsela. because he has a way. Ke mang yang go utlwele e qhale mona mfanaka. O na le imbazalwane, na le tsela. Modimo ka majwana a representa declaration lejwe le leng le leng le representa batho ba ka hara kereke ena. Dintho tsohle tse ba di buileng. Palle lengolo lena be re qetile. Be re qetile. Mbalepe Salome 145. Kapelinyana. Oh my Jesus. The church bazalwane. Ibale 145 verse 14. Osdine we taught Verse kids 100 man. 145. Okay. Verse man. Bala. Verse 14. He helps those who are in trouble. He lifts those. Osdine 145 verse number 14. Morena o tshehetsa bohle ba wang. O pha- E tlwelle. Morena o tshehetsa bohle ho Isaiah o tsamaya le bona mollong.
Ai marbasaran. Morena o etsa jwang? O tsietsa bohle ba wa. Tebo ka speed ngwanaka. Ah hlete mna ska be Bible ya ho lema. Verse 14. Eh. He helps those who are in trouble. O thusa ba hae. Ba leng ka ra mathata. And he lifts those who have fallen. O phamisa ba wa. Amen. Hai. Hai. Ata marga ipotsa lona batho ba backslide down go gona jwa. Ka ba go bana le tsebi Bible ka pa le tsebi modimo. Bala, a o dine o ka le hlengwaneso. O dine ba putlo o sa bale Bible ka re mo pholoso man. Verse 14. Ke batla o e bale o le aggressive. Morena o tshehetsa bohle ba wang. A phamise bohle ba etsang jwang? Ba khokhopane. Ba etsang jwang? Ba khokhopane. Ba go gopane bala. Verse 15. Mahlo a bohle a lebeletse wena hore o ba fepe ka nako e lokelang. Ai tebo. Verse 15. All living things look hopefully to you, and you give them food when they need it. Bala tebo. All living things look hopefully to you, and you give them food when they need it. Pomotsa ka translation tse di mara. Seleke tse ding di ka hlabana mara lona le ntina hore ka nako tse ding. Gore tla bontso e tshwere mara o bona hore e bua ntho nngwe hape o ka tla hore wa tlo re a tseba mpho e ka reng ka ba le teng. The eyes of all look to you in hope. Bala. You give them their food as they need it. Bala. E pheta petebo. Verse 15. E qala hantle. Verse 14. The Lord helps the fallen and lifts those bent beneath their loads. Tebo re bala ntho thata hole. Bala ntho ke tseba e ke utlwang. Di no utse ke tšhelete mo jwale ke na jang di tšhelete. Bala hle monna. Verse 14. He helps those who are in trouble, and he lifts those who have fallen. All living things look hopefully to you, and you give them food when they need it. Qetile. Qetile. Bala o dineo. Anamo. Aleka. O dineo e phete hlengwaneso. Morena o tshehetsa bohle ba O wang. tshehetsa ba etsang jwang bazalwane ba wang. O phamisa bohle ba O khokhopaneng. phamisa bohle ba gogopaneng. Mahlo a bohle a lebeletse wena hore o ba fepe ka nako e lokelang. O ba fepe ka nako e lokelang. Ha o fuparolla seatla o khurisa tsohle tse phelang. Bazalwane ha o fuparolla seatla ntate modimo a bula seatla o khorisa tsohle tse etsang jwang tse phelang. Modimo fepa tsohle tse phelang ka nako e tshwanetseng e show jwalo Bible. Ka nako e jwang bazalwane? Ka nako e jwang e tshwanetseng. E bua le nna ka nako e jwang e tshwanetseng. The problem Inkinga. E1 Inye. he ba pholoso ba tshaba mathata. Saved Christians are afraid of problems. Mara ke a tseba le entswa ke eng? But I do know the reason behind Ha that. morena Jesu a le teng hara rona. Hayo mathata. Hayo re ile ra mathata hayo ha morena Jesu a le teng. Batho ba bana ba sa re bolelle nnete bana ba batla re pholoso. Tlo ke di jwetse ke qetile nna ke tlo sebetsana le batho. Batho bana ba sa bue nnete ha bana ba re morena Jesu a le teng mathata hayo. Bana ba batla fela re pholoso ka sepitiri se ke rena ra sokodisa. Mameleng a ke le discourage mara ke bua nnete.
batho ba ne ba re mathata a yo ha re pholositswe ba ne ba batla fela re pholoswe ka sepiti re tlwele ho sokodisa mara ntse le teng mara ntho e ke ratang baebele be re mahlomola a ya lokileng a mangata haholo empa modimo o montsha ona kaofela mahlomola a ya lokileng ntho ya ho qetela ntho e tlo le shapang bakreste ke ho se tsebe di-scripture ke ho se tsebe baebele when dintho di o etsahala ha o tsebe wena o itshwarella ho eng Bloemfontein e tletse ka baruti ene ba bang ha se ba sebeletsang ntate Modimo ke ba tlo le tlosang ho ntate Modimo ka mokgwa le leng confused ka teng hona jwale le tletsetletsa le mathe le mathe because ha le na di-scripture le ha mo le tshwarelletseng teng and ba bang ba etsa di-covenant ba rekisa ka disoulu tsa lona abanye bayazi uba kuthengiswa ngemimoya yabo there's a restaurant Velcom nkile ka baqoqela mna there's a restaurant Velcom be ke rapela owner ya Velcom ya restaurant eno a kula a le siko ke jwetsa ke staff sa re monga bona o kula e kgolo restaurant ya teng e teng le mona Bloemfontein then a qeta mo rapela a tswa sepetlele ke ba njwetsitse batho ba mona hore monga bona wa kula hore admitwe sepetlele ha se lekgowa ke ma India kapa ke maenga ke tsebe be ke mo rapela qeta mo rapela a ba tswa ke fihla ka tsatsi le leng ba fihla ba njwetsa hore monga rona ke yona o tswile ha ntse ke dutse ke ja a ba mpitsa le mosadi wa hae ba fihla ba re ho nna ba kopa ba tlo introduce ao bishop wa bona nkile ka le qoqela ba re ba kopa introduce ao bishop wa bona and then ke tlo inehela ho bona they will build a church a big church for nna then ke tlo inehela ba tlo introduce ao bishop wa bona ke inehele and then ke etse ritual nyana e bitsa ritual ke etse ritual ba tla mpontsha hore ke etseng ba tlo nka hela kereke e kgolo and then ke se ka tjhentjha lebitso la kereke ke tla le tjhentjha nako e ntse ya mara ke ne ke kenye batho le ntho kerekeng ya bona ne ke hane offer eo ne ke hane offer eo ne ke hane offer eo moruti e mong ke kopana le yena Motheo FM nkile ka re qoqala story sa hae le be re exchange di-number ha re qeta exchange di-number a ba tsamaya a ya Nigeria ha le Nigeria ke utlwa se ke founela ka ke ntate mong ya tsofetseng hello my son ke re hello my son o mpolelletse re kopane le wena you are a powerful pastor in South Africa ka re yes a re a ba sa mprofeta moruti wa teng do you know mama do you know Palace ka re modimo Palace ba bangata hore do you know Lerato are those people they want to do something better about you but they will never win say these words after me a batla ke bue mantswe ka mora hae be ke thola itsa qeta bua mantswe be ke mo mamela hore be ke utlwa bua puo e sa itsebeng ke be ke thola are you still there are you listening yes I'm listening I'm saying say these words after me abawa Peter be ke thola be ke drop a phone and moruti eo ya one tong a neng a le mon ene ke kopane le yena Nigeria una matha Bloemfontein man a tletse ene batho ba matha ho yena ba matha bana ba so bona matsatsing a tlang ke le jwetsa a gore ke le ruti ha se bohle se bohle ba mendi ba na le dikereke ba servant ntate Modimo a se bohle ba na le dikereke ba servant ntate Modimo a se bohle
and ka bo madimabe bana ba modimo le tsebile ho discern a le na le discernment spirit a le kgone le ho bona le a kena fela le a kena le a khonza hohle ne khalemela ruri sanga ntjotsa ka re mamang ke bone hore kereke tsa bona bana le kereke tsa ka ra re tshwana ka re ska ntjotsa ka batho bana re tshwane le bona ruri sanga una ntjotsa ka ba a re mona bone mamang Bloemfontein o sana le bokana sana le batho ba kana mamang le yana sana batho ka ra re tshwane ke ruri ha re tshwana re sebeletse modimo a le mong. We are not serving one kingdom na le batho ba ka ra re tshwana nna ke ro Jesu a re tshwana mosadi e mong le yena ke kgola o teng mona a ne mpatla Gamors o ntinne fela ha na re ho nna if ne ke mo kgethile na ke netse the right pick a ba re if ne ke mo kgethile hona jwale hona le moruti mong ne re tshwantse be ke leveleng e hodimo ha e ka re nna ntle le ka re ska ntjwetsa ka motho ena re tshwane na le a sa ntjwetsa hore nna le moruti hona jwale moruti e mong o sa mfeta mona Bloemfontein ho jane ke mo kgethile nkabe nna le yena re beile kereke ya Victoria Summer ka re fotsek ka re ha re tshwana ka re bile o ska hlola le mohlang o etsang example o ska nketsetsa example ka batho ba sa sebeletse morena Jesu. You can make an example. Mpolelle ka bo ntho Ramile mpolelle ka bo ke mang wa bo Mopheti I will understand. Ska compare le batho ba sa sebeletse morena Jesu. Ke ne ke kwatile ke ne ke utlwe popelo ka dutse di mahlo ne ke tla Lesotho ka utlwa futa re fu ka rena ka ba ticketine popelo ka ifuthi fela nje ana ifuta ka thata mpe popelo e futa matle ke tse ka ra ke telletse mo ka mo khalmela ka re au se ke a o kopa ke re le ka letsatsi le one don't compare le batho ba sa sebeletse morena Jesu re sebetsa di kingdom tse fapaneng. Let me close. Yapile, having a relationship le ntate modimo. Ukuba nobudlelwane noThixo. You're going to allow ntate modimo ho bua le wena. You are going to allow God to speak to you. O tlo change. And number 2, you are going to change. Listen to me, my children. I know some of you here. Oh, okay. Mamela. Have a relationship lendate mudim. Iba no mudlelwane noThixo. Umamele moya wa ndate mudim. And umamele moya relationship lendate mudim. Kokuba budlelwane noThixo. E uthusa urobele communication between wena le ndate mudim. It aids you to have a communication between you and God. Now, a deep, a strong relationship and it makes you to have a deep and strong relationship with God, the relationship that is firm. When unale relationship you le communication. Hona le nna go moya o modimo reng he eska yetsa ntweng he eska araba tsena he eska bua tsena ska etsa tsena. Relationship a relationship with God helps you in a manner whereby it will give you things like don't do this, do that. An idea. A relationship with God.
You answer to your husband in a right manner. e re thusa ka boikokobetso It helps us with relationship e re humbleness. thusa ka boikokobetso It helps us with humbleness. e re thusa ka go rata basadi ba rona It helps us to love e our re thusa wives, ka go hlompha batswadi ba rona to respect our e re parents, thusa ka go hlompha diboso tsa rona to respect our bosses. relationship le ntate modimo Relationship that with is why God. Bible e reng That is why the Bible says pholoso e salvation. re etsa bana ba ntate modimo It makes us to ha o become le the children ngwana of le God. ntate modimo When you- ha o le ngwana wa ntate modimo When you are a child of God, o laolwa ke ena now o tloa tabeng ya o laolwa ke di-emotions you move from being controlled by emotions. ke eng ho minimize dintwa le di-frustration What is to minimize fights and frustrations? ko change Go- go- tsela o go. buang ka yona The manner you speak, change tsela o arabang ka yona the manner you give o feedback, change tsela o approachang dintho ka teng the manner of o approach. change everything You change o in everything. minimize di-frustration tsa hao You minimize your frustration. o ba ngwana ntate modimo To become a child of o re God, thusa moo it helps us there. tsela e re buang ka yona The manner we speak, tsela e re behavang ka yona the manner we behave, tsela e re phelang ka yona malapeng a rona the manner of our lifestyle. because ha re dutse mo Because as we are seated re here, na le dintho tse ngata tse re le frustrated ka tsona ene tse ding di entswe ke rona and there are many things that frustrates us, and we are the cause of some of the frustrations. and kaofela ha tsona And all ha of re them, qeta ho di etsa after we have ba done ba nka them, monyetla hodima tsona and we just take opportunity upon those things. everything tlang ke le jwetsa when o na le relationship le ntate modimo When you have a relationship with God, tse ding tsa dintho o galongwelwa ke moya wa modimo ho tsona some of the things the Holy Spirit will o galongwelwa ke moya wa reprimand you. modimo The Spirit of God will reprimand ke you. mang yang kutlwa masana O khona o ho divine. galongwelwa ke moya wa modimo We are being tsela o rebuked by the phelang ka Holy yona Spirit. o galongwelwa ke moya wa modimo The way you live, ka you will be tlung ya hao o reprimanded by the laolwa Spirit ke of moya wa God. modimo You are being reprimanded by the gore o Spirit phela of jwang le God. mosadi wa hao o laolwa ke moya wa modimo The o manner phela you jwang live le with monna your wa hao wife. o laolwa ke moya wa modimo The manner you live with your wife or Mosebetsing, husband. o phela jwang o laolwa ke moya wa modimo the problem e re shapang ha rena moya wa modimo and the reason why re sena moya wa modimo it is because we don't have a relationship le ntate modimo that is the problem that is the problem thank you Tebo. Amen. We don't have a relationship le ntate modimo ke etsa counseling ke hlola ke etsa counseling ke dutse fatshe ke be ke mametse batho ba ha ba na le di-probleme ba tla onna ke be ke re tsena tsona ke di-unnecessary ha ke etse mohlala ka botawa o lo tawa o monna ya ratang botawa o tsamaile bosiu kaofela o kgutla the following day you are creating a unnecessary problem ho jaanong na o le moya wa modimo o tla re no le na o le tawa le ditsempela o le utlwa ke le ja nako hampe tawa ho bua haholo na le bosadi ba buang haholo hoja o no na le moya wa modimo o no tlo tseba hore o tshwanetse bue jwang le monna hao o no tlo tseba hore ne ke bolella batho mona ka laboraro ka sontaga ke re ha o jola o so tlise monna pela hao o hloka mo respecta motho eo once o so tlise motho eo o so tlise it doesn't matter ke boyfriend once o so tlise monna bophelong ba o so tshwanetse o respecte motho eo it's a must because so mo tlise bophelong ba hao Babele be re ikokobeletseng banna ba lona banna ratang basadi ba lona e be re bana ikokobeletseng batswadi ba lona e be re batswadi le ske la shauta le ske la buisa bana ba lona hampe today e be bua ka mesebetsing gore re tshwanetse re behave jwang mesebetsing and ntho e re sokodisang e one batswana re sokodisa fela kore we don't have a relationship le ntate modimo and that is why each and every situation seo re fetang ho sona re feta re tsamaya re le bang ka ra situation se hamba sodwa re tsamaya re le bang if ne ke na le nako ne ke tlo re quote scripture sana mo Mose a bua le ntate modimo ba re ntate modimo ha e ba o sa tsamaye le rona ska ba re tlosa mo ska tsamaya ha re tlo tsamaya mona ha e ba o sa tsamaye le rona nka be le gale
le nna nka be le gale ke lahlile ntate modimo go tsene ke sena relationship le ntate modimo but ke thuswa ke relationship le ntate modimo ka be le gale having a relationship le ntate modimo ya go qetela nka be re sa thibane le batho ka be re sa thibane le batho ka be re sa re no because moya wa modimo no tla re no pele rona re no we nka be monna wa go le salwane le ena ka be le salwane le mosadi wa go because the relationship ya rona le ntate modimo e re thusa le gore tshwanetse re behave jwang. One of the things batho ba sa tsebeng ka lentswe la ntate modimo le thusa batho le ka behave ka ke re jwatso wa le sena batho lona ba dutse mona ka di makeup tsa lona le ka bo smart ba lona le ka ditono tse ntle ba bang modimo ba tliseditse banna tjena modimo ba re monna ke be le ba tibeka ka melomo yana ya lona why le tibeka banna ke because ha le na setswalle le ntate modimo because moya wa modimo no tla o thusa re o bua jwang le molekane wa hao o bua jwang le boss ya hao why le retrenchwa mesebetsing why ho tla kgethwa wena fela ka ra batho bohle to wena ha o moheteng moetsa dibe ba re nna bote mopholoso yana ka mora hao botho wena Bible re modimo re ke tla tsamaya le lona mellong lona ba ileng baka ntate modimo tshotshwana o re lona ke tla tsamaya le lona ka nako tsa mollo ke tla kena le lona mollong ke tla tsamaya le lona ba ileng ba hae a bana nna ba tsona I'm not lying I ke re nna the only thing e ke sebeletsang batho ba ka njatsha batho ba ka bua dintho tse ba sa di tsebeng because batho ba jatsha batho ka mesebetsi ba tsebe the relationship ya ha ba tsebe batho re ke na le relationship e jwang le ntate modimo batho ba tsebe relationship e ke na le yona le ntate modimo ana batho ba tsebe re ke rata ntate modimo jwang ana ke mopholoso nna ana ke dumela ho morena Jesu ke pholositswe nna ke ngwana ntate modimo nna batho ba tsebe ntho eo have a relationship le ntate modimo once batho ba ka ba le relationship le ntate modimo re tlo bona manyalo e seng batho ba trapuang mahala a le trapui bana ba ka sebile le tsuteile meriri ka mora dihlooho re leba modimo ya le thuseng ka di-week modimo a hlonolofatse motho a tlileng ka week le tswile mafahla ka mora dihlooho relationship le ntate modimo le mo sena se tswang ho sona Satan o ile a ntrapa financially antrapa batho ba loya kerekena ba batla ho ikwala ka tena dikhethe batho ba re sefapang jwale tsena ka mora o sa hlanya jwale kereke ya fela ba re jwale tsena ya fela jwale kereke ba re ya fela gore ke ba re modimo ba utlwela bohloko ha e kereke e fedile sa tena dikhethe e kae o tla o fitisa mello e kae ngaka e tshela meriana straight ka labraro e tshela meriana man ngaka e tshela meriana today pele le tla mona ke entse deliverance kotsi lona pele le tla mona baloi ba re kentse dintho gate man ka le ba itse ba kentse ke mana teng ba ba itse ba kentse dipopi gate baloi ba re kentse dipopi gate re kwetse batho re batho ba se ke ba tla mo dipopi gate man tse 3 ba re kentse dipopi re batho ba se ke ba tla relationship lona ha le tsebe relationship Hallelujah. ya o qetela be ke le tlwele Hayi Nkosi. o laolwa ke moya wa modimo wa tswa mohlang le ka la laolwang ke le tsamaiso la ba le relationship le ntate modimo ke tlo bona le tlo ba le khotso jwang ka ramanyalo a lona le monse le tlo ba le peace e nngwe e hlotseng le tlo tloela o bitswa ka mabitso a lona a snacks ya
o tlo bitswa baby ke le bitswa bo baby ntho tse monate ke le bitswa ntho tse monate mohlang le ke la ba le relationship ke bua le tlo ba le khotso mesebetsing everywhere le tlo ba because when una le relationship le ntate modimo o thusa le hore how do you handle situation o se handle a jwang ha ke batlo ya ho le se qetile ke itse ke tlo bua jwana ka ntate le ganya le ya fanang ka molao fela a thusa batho ba gae ya o qetela ke hona le temana e reng bukeng ya ba Efeso chapter 4 verse number 17 tlo re senyetsa nako go ba se ka bala e reng tloela metsamao ya lona ya gale le fedise botho ba lona ba gale bo senyehileng ntshebe ka fela Solanka tlo bona beshimana Solanka le sa dumelo tsamaiswa ke moya wa modimo le tsamaiswa ke maikutlo le tlo etsa tsena tse batlwang ke maikutlo ha ke nke hore ke moya wa modimo tlo kwana ha ke nke hore ke moya tloela he ha re nke hore ke moya wa modimo ke maikutlo mohlang le ke la tsamaiswang ke moya wa modimo o le tsamaisa ba tsona ha ona mohlang le tlo dilana le di issue tse ngata manyalong a lona mesebetsing kae kapa kae ona mohlang tlo dilana mara sona nka le tse le laolwa ke maikutlo le santse le tlo trapeya khuthu because maikutlo a gona ho frustrate bophelo ba motho maikutlo a gona ho advise ro arabe jwang maikutlo a gona ho bolella hore o reng maikutlo a gona ho reng o jwetse motho ra o mo foki bua ka English I don't care of Sister Mildred of I don't care Solanka le santse re tlo ba miserable and ka bo madimabe dintho tsena ka ofela ke tse re createlang tsona re le bana ba ntate modimo ba tsalang ke tsama dipleke tse le sa di tsebeng ke le tsama mo le bang siko teng ho jana le ka la tsama ntate modimo nthiba dintho tse ngata jwang o nthiba dintho tse ngata tseo ho jana ke sena moya wa modimo ka be ke di etsa papa Number 2, nna le ntho a o reng ka be le gale ke entse ke sacrifice ka lona ka be le gale ke sacrifices ka be le gale ke tshintshile ke re kena ka etsa dintho ka ra ke re kena qetile le sa tsebe but moya wa modimo doesn't allow me moya wa modimo doesn't allow me and I will never ke bua pela moya halang I will never That is why when I about talks about backs of selling about mema kireke. Neki mema about Maraxaba mem. Hajaka bona mutaisa and take a tuko linsulan that didn't get mutwell. Nekisama Lesutuma Kisakela Baruti Baba. But in a Raiki Bonabaita didn't take a tuko linsulan that didn't catch a friendship in your boy. I'm like that. I have a relationship in that to an extent. I get a bona mutaisa into sex. That's equal in Sulan that didn't get cooler here. That is why I don't have friends, because once I realize that you are doing something else equal in Sulan that didn't get Pumaku. Why? Because I'm a child of God. Samai son ke moya wa modimo. Selemon se haradi ntho tsohle have a relationship le ntate modimo. So that o tlo kgona ho phela hantle. O kgona ho phela hantle ka tlung ya, o kgona ho phela hantle. Lenyalo la o kgona ho phela hantle mosebetsing ya. Ba bang le tsebe ho rateha. Moya wa modimo o ka o etsa ro ratehe. Mesebetsi o ka rateha le thole di promotion. Le ka rateha batswana. Le ka rateha everywhere. You can be favored. Satano re senya maikutlo a rona a re senya o fihlela re sa rate o kila bona o sa rate o hlaha mane fela bo utlo sa rate but mohlare ke ra laolang ke moya wa modimo re tlo ratea we are going to Joseph a fihla Egypt Joseph a kena Egypt a rateha Pharaoh a Potifar tona ya Pharaoh a rata Joseph amurata ka tsele makatsang when David a fihla ha Saul a sheba David a utla morata we need to be like that re tshwanela re rateha mosebetsing wa hao rateha hona le ntate motho ntate Paul ba mo tseba batho ba ngata ntate Paul ke owner ya Free State TV
a ba mpitsa re November ke kopa o tlo ba ER ya ka ke lo mo sebeletsa ke ne ke jwetsa batho ke re ntate Paul ha ka kena ke le ka ofising ke nna ke le ka ra office ha ke kena ke mo amoela ka o ema ka maoto ke mo dumedisa ka letsoho ke eme ka maoto ha ke mo amoele ke dutse fatshe ke petleletse setulong mosadi wa yo monnyane ho nna Thobeka ha kena Thobeka ke phama setulong ke suthela Thobeka setulong. I respect batho ba sebetsang man. I respect staff sa ntate Paul. I respect batho. I make sure that is all about once ba bua ka nna November o tena mese o tena dipenti e reng ke hlai eno vi e blawaka eno vi bale bala le mablu maraka eno vi. You know why? Because I make sure that re ke rate e nngwe hape ha o le ngwana modimo tseba ho utswa pelo tsa batho tseba ho utswa pelo tsa batho tseba ho utswa pelo tsa batho tseba ho utswa pelo ya monna hao tseba ho utswa pelo ya mosadi wa hao tseba ho utswa pelo ya boss wa hao tseba ho utswa pelo ya batswadi ba hao tsebang lona ba batla lenyalo ntshebeng tlwela go panya mamenemeniti ntshebeng skela batla manyalo batho ba le sa ba utswang dipelo tsa bona ga ba no lenyala mara batla o trapa goed bona o tla o trapela fela monate mara go ikhomita ka bona keke because of the way re behave ka teng tsebang ho utswa dipelo being a child of God ho thusa le dintho tseo mo gona ho utswa pelo ya motho o ratehang bapholoso ratehang from today wina dipelo tsa batho wina pelo ya motho and pelo ya motho we utswa simple always be humble respect ndo tse simple bikokobetso hlompho respect ho sa kgathaletse re motho ena ho jwang ho sa kgathaletse boss ya ho jwang ho sa kgathaletse monna ha ho jwang ho sa kgathaletse but if you can master ranto bazalwane I so wish sometimes le ke le tsamaileng e ka re ka le laisha le tsamaileng le lo bona everywhere o ke a Lesotho ke kena bordereng ya Lesotho ke kena kae o tla bona lerato la batho ba nratang batho ba fotse di line man ba ntse ba fotse di passport ke kena ka radio office the way batho ba le ke utswang dipelo tsa batho I make sure that ke utswa dipelo tsa batho nna ke ba le nna ha bone le nrata je botsa pela hao ha ba tle mix ka nna a ka bola motho mo botse gala ba ntse ba re moruta wa once ke seno mo botse e bile ga bone le family ya hae ka baka laka ba botse ha se nnete ba tsana ha le ana le batho ka baka laka why ke utsitse dipelo tsa lona thank you and thank you Jetse ke utsitse dipelo tsa lona jwang ke utsitse dipelo tsa lona jwang ya pele ke moruti ena o gona ha re ka utswa dipelo tsa lona sona ka ke le moruti because baruti ba tshajwa baruti ke bo glory ka di sharp nose nna ke le ka bona yona ha itlo nsebeletsa ne ke na le moruti ka ready re dutse dijong somewhere one of my biggest friend ke mo ratang ka pelo ka fela ka ready a reno mara tell me secret ya o ke eng why o no lele ke batho ka ra ke mara ba so ka ba tsamaya letsatsing ke re ke utswe dipelo tsa batho ba ke di screw fellets ka mo a re jwang ke re ke nyaka ke na le 3 box number 1 ke moruti box number 2 ke boss nna le batho ba nsebeletsang box number 3 ke friend ya maphutha wa aka
ke mogotsi wa maphuto a ka that is why ke kgona go ba qoqela ka life ya ka personal life ya ka go na le nako e ke setšhang ofo ke tswang boruting ke kgawana le boboso le boruti be ke ba mogotsi fela ke le qoqela ke le bafeto ne ke blandara kae. You know why? It's very important. Ba bang ba lona ha le tsitswe le bondlovu ya ngena. Le bondlovu ya ngena. Ayigobeki le ntsimbi. Uthubetha mina kanti ubetha phansi. Tokujwetse siphiri ngwana ka ke le tlwele. Tokujwetse secret yaka. I don't demand a respect. Ke fumane maoba mona ne ke le ha power mahungra mabane. Ke fumane power a rwakile moruti mong hampe. Moruti ona re bua ka nna. Power ska batla ka masepa November ke mogotsi wa ka. Amurwakile fail. Power wa mahungra. Moruti eno le yena a ba senya ka hore November ntho e etsa ha ina kelello power re. That man o re hana kelelo mara kana ena tloko ka Friday o nka phone wa mo shebela o batla mo yena ha qetile power morwa ka re moruti ona ba etsa example hore bona ona jole ona le kereke mo tropo mona ibile ka re hola ho feta November power ha se batho ba tshwanang ba celebrate the kingdom tse pele power a tshojwa allo power ke ba salon power mo heteng a lwana ntwa ya aka lona ibile batho a le fihla batho ba sulafallo leno banna ba lona ba thabile hampe mo ba leng teng ha ba jaife ka dikgopo ke qetile I'm telling you, bong, di tla bona le ka nyalo a bohloko, le ka nyalo ho sa no se. Ba ntse ba le ka ra manyalo, ke go palefa, ba ntse ba le ka ra di relationship. Go home and apologize. Lona bana ba no nyetsweng, go home and apologize and start a new life. Ha le tswa mo, le lo apologize. Baby, khale ke le ga morso ya mosadi, ke le nwa ya mabitla. Ke sukuluhile ga le re thero tse kotsi ga di re thusi ka next ha re sukuluhe bona se fapane ke a le kopa batswana la le tswa mo ha le fitla etsa mo kopa o tshwarela o manga papa lona ba jwala ntse mo kopa apology and then ha o qetile mo jwetse motho wa ka o tlo bona motho a motjha. Very important to tell a person or sukuluhile and then I expect the e. By doing that, what's one of you about him? Kere, when I'm muttering, after ring half fitawana about sorry, Kichinchi, Marabasa Blelu Chinchile. You need to tell your partner, Kichinchile, Ki aware na kilista bono, next summer mail, next thing. But from today, only be lemutamo check the Kito Chincha baby. And Lagampona, Kiria Takatilong, Unhopots. Umukupo, right? Au hopos. Agreba to kalam to senchali monse. Samo apologize. Balwana ni di boss of salona. Go back to your boss official apologize. Go back to your boss official boss work. Go mutorel. Go pontorel. Kaneti kuba. Kene kijo tabo mpomutsen kire. Shabang bole bahama matolo. Le bahama matolo. It's my friend. Marike mohlomphe ka rase ena ke sa sebeletsa motheo FM ne ke sebeletsa motheo FM before ntse ke kena ka 5 ha ke sa sebeletsa motheo but le bogama tolong ke mmitsa boss ya ka mo ha o rampita ke mo bitsa boss ya ka wa program manager. I respect them. I respect list staff for Samteo FM. I respect list staff Samteo FM. Basalang now kampana ka re ke sile mara tlo go jwetse sepiri ke na le respect so sang. Yes, I get caught about to not get caught a little no can I say because keep well language young willing way, keep over high sugar for secable in boy, Okanahan, but one just a country, but it's just that I'm flexible.
Mona location re bua puo tse kaofela. Now ntho ke batla gore we understand again. I have a full respect. Respect. Some more respect and banana balloon. Some more respect and basal balloon. Some more respect and boss. Some more respect and boyfriend, girlfriend. I can low respect and guys. I can hold the link high a little bit to Babacha. I will tell Munna how unrad. It's a banana balloon unrad. Because on a banana balloon about 2 and next hour November for tech. Temple like a mucho. Marmusang, Akabona Chinchile. Ke batla mosadi a one fela a ileng a mamela ntse ke ruta ka gore ba tšhentšhe le treat banna ba lona betere o kae a ke re ntse ke ruta matsatsing a fetile o kae a one fela tlo kwa so ngwana o kae monna ha tla o thewetse tlo hla monna wa hopola ne ke le rutang Ntate Moruti ne ke re o itse o ka thabela bomme ba Victoria sa ba se ba banna ba bona ba ba sebe ka di-tray ba beile difatuku mona ene se ntho e ke ba ba hlapise matsoho ya papa wa hopola ntate wa di etsa jwang ke qadile o etsa sonta se wa go khutla ke re ke o mo tlisetsa ka tray pele no mo tlisetsa jwang ka letsoho ntate Moruti wa hao yena wow a ke re bekele ha o no ka ta hore ruta ona le siko mara matsatsing ana a leng teng ke se ke mseba ka train ntate Moruti o mo seba ka tray ntate Moruti le o etsang hape ha na fihla o fihlile ka Saterdag hoseng so o fumane ke ntse ke robetsa ke kgona ho amohela ka tsela le ntse re amohela ka yona ntate Moruti ha fihla e le gore ke se ke tswile o fihle na sa tsala la o tsuwa e ka se re monna a sa kimba la ba fumana so tswile o entsa hantle a o fumana le ka dikobong shaka zufu shapela morena Jesu matsoho now I go to before tsamaya how is the treatment ona jwale ho jwang ka tlong e se le different o feta ya pele ntate Moruti and se ke tšhintšhile lo ka nako nngwe tle be ke mo bitsa ka lebitso no a ke sa mo bitsa ka lebitso total nkampa ka ha ke sa re baby ke tlo mo bitsa ka fane ya hae ka bo ke re ntate yo ho tswang jwale ka mora dintho tse ka tlong ho jwang ho monate papa ba ne ke mmotsa lo seng ke re baby o ka thabela ke tšhintšhe eng le mong se re tlang ho sona a ba re ha ona nix ke monna happy ke go kisha a re ke monna happy ntate shaka zone e mong ke mang o qetela guys ke kopa se ka lang ke tsa tsana thuto tsa ka le di sa kae ema ka motho bua mamre ntate Moruti le ke se ke mo seba ka tray e bile that Sunday ya no ruta ka yone e bile go manta a ke tlo pay dikala ke mo seba ka praise smaletsa ha se mathamo o mo etsa ke mo seba ka tray smaletsa ha se mathamo a ke re nna ke amogetse gore he ke ne ke sa yetse ka tray Ke a gopola no sa etse. ke re mara matso yena o ya ko bathroom o hlatswa matso but the thing that I didn't do ke go mo seba ka tray but that Sunday I know o refa that lesson gore manta ga because ke fihla pele go tlung ke tla ke pay bile ke ba tray ke phumula hantle mo ile a isa dula fase ke re ke tlo tshola ba ko bathroom le ke tlisa ka tray smaletsa ha ka se mathamo a smiles ya tatu Moruti o mo bitsa man me butsa ntate mo kapane wow arlo tshintshang dipetile sfapa arlo tshintshang ha ra dintho tsohle tse tshwantseng di etsa arlo tshintshang bana arlo tshintshang bana ba kae bana ba sokodisa o respecta batho bana ba sokola ka batswadi ba bona phamisa letso I want bana ke ba ruta ba mamela bana le sokola le batswadi ba bona hi Samo tšhintšha kopa motho wa ne fela ntate Moruti nna ke ne ke na le bothata ka nnete
ke ne ke sokola ke batla ho change phamisa letsoho la hao wena re nka nnete ke batla ho change I want to change phamisa letsoho la hao wena re I want to change I want to change phamisa letsoho la hao God bless you ema ka motho wa ke rapela le wena wena re I want to change I want to be a total different person. I want to be a different person. I want to be a different person. When I'm talking about him, motho buang jwang? A motho etsa jwang? Ha ke motho a buang haholo, but o tla bona Reaction. Monna o kae? Ke yana. O jwa mosadi wa ka tlong. Ha re dule mmoho ntate empa ga ke boyfriend le girlfriend. Okay, boyfriend le girlfriend. Yeah, so reaction ya hae ke engwe e leng hore ha e right ba le nna e ntse le nna le ho ke diphoso le nna. Tlong kwa. Mama mong ke mang ya reng ke batla ho tšhentšha batho o sokola ka ngwana ke allow the emotions in control allow the emotions mong ke mang wena ke nna ke mchika ntate moruti especially ke re ke mshoutana O shout-a. especially ha ka dira ntho e le gore ke ile ka bua le ene before the kgetla bobedi ha ben kapa ke kgetla morago a iphithile ntho e ke bileng le ene ke le ka yone ke se ke tla ka reaction e tla re le lerata o tla ka reaction le lerata I so wish nka ba le teng tlhomo mong ke mang wena nante moruti ke motho ya a di shoot ka mangolo wa le antu wa ka ka mme wa ka ha o bua le nte moruti ke a mo chika ha ke kgone mo respect ka ntho antu wa ka ene o dula le ya nte moruti la re gale nte moruti ke ba le anger ha ke kgone mo respect for ke re askis man wena o thata ba ke o hlorisa ke tate moruti nna no ha ke na motho ne mare Ha ona motho bothata ba ka bo mosebetsing ntate moruti recently ke krile promotion ke be supervisor me o etsa jwang ke be supervisor tlo ku tla ntle wana ntate supervisor ke tla khala o ditlo ke krile promotion tate moruti ke be supervisor me o kreile promotion o be supervisor ntate moruti so ha ke qeta ho kira promotion ha ba iba ntwa e ngata batho ba simula ba sang because ke motho a mme and then kula batho tse ngata ntate moruti ya ba especially batho ba ntate ba lona khatlano le nna then le nna instead of ke meme ntate modimo ya ba lena ke ba the very same reaction so ke tlabe ke kwata ke tlabe ke omanya nthonyana se so ke ntate modimo a nthusa ke change on that if ile go ba modimo ba omanya nna ntate modimo mphe mo ikokobetso so wena o totse promotion so o no so changeile le wena o so lwana o kwata ha ba lwana ntate modimo ke tlo lwana ke tlabe ke ba fatla go fedisa gore le nna ke le motho a mme ke boss ha ke Free State TV hona le department tse fapaneng o bo department ena ya editing be ke bitswa ke ne ke ha ke fitla Free State TV ne ke ba dumedisa fela ke ba fa di haka kaofela staff kaofela ka tsatsi le ba mpitsa ke bitswa ke a le mong a fitlang jetsa hore tate moruti batho bana ba mona ba di editor ba re ska hlola ba dumedisa ska hlola ba tshwara ho ba le ntho e nyolwang e reng ho ba le ntho e reng o qeka eng because ibile ona le ntho tsa hao ibile ha o leveleng ya bona moya wa modimar moya wa modimar you are not going to do that go jwetsa ke ba dumedisitse o fihlella ntho ne fela today re dumedisana re fanana di haka re etsa ntho engwe le engwe a le nkutlwe bazalwane if ne ke le motho mo nka be ho nyolile pride mo ya wa modimo o qetela ke mang o sutlwa ke morato wa ka nna ntate ba se ba dithuto tsa hao di nketse hantle ne ke le mme ya bohale empa no ke hantle la ke bua le bana ba ka ba tse kopa ho emela bona ba na le enga ba shouta wena o no phamselwa oh ke ndate
nna ntate Mofokeng ne ke controla ke jwala ka gara ntlo ya ka. O nyetse le phela jwang ha le Nna le lwana yena ha sa nwa ke motho a bohale ke motho a nang le anger le. So we are going to be very frustrated lefatsheng le. We are going to be very frustrated. And ka mokgo bazalwane le leng ditsotsi le sokola lo phamisa matso mare le a tseba re le hloka thuso. And ke batla ho thusa lona so that ke minimize the frustrations tsa lona le mose. But le thotse le kentse manyoloi ke a le tseba ka o iketsa manyoloi ke a le tseba ba pholoso. And ntho e ke etsang a ke tlwaele ho e etsang a ke re terrorism ha ke a rera ka di 31 ha re kgaola ka di 1. But today ke playlist ka re modimo tshwantse thuse rona this time. Modimo tshwantse thuse rona. Kopa le tlohella manyoloi kaofela bo Gabriel. Kopa le tlohella ke bua nnete. Go tanga dintho tsena tseo le leng tsona le seo le sa batle go di fanta te modimo ka meye mabe. Wena ba tla ntate modimo o thusa ka. Ke sokola ka pride ntate moruti le anger. E sokola ka pride le anger ka meye. Ne ke na le kereke e tshosang. Ya hopola ka man ka mkhukhu. Enkang 5,000 ya batho. Ke sentse kereke ya ka bonna. Anger o se kgathalle o se qeke. Re destroy maphelo a rona ka dintho tseo re leng tsona. Re destroy maphelo a rona ka sehloho ba tsona. Ka sehloho. And that is why if ne ke le lona nna ka nnete ne tlo change. O bona tsatsing ha ne tlo fana ka bophelo ba ka ntate modimo. E mong wa o qetela re tlole manyoloi re fetele sebeletso ya pele. Wena re tlole bo Gabriel wena Tata ndine kakhulu abantwana bam nabafana ndiyabathanda kodwa ndinento ukhohlakala ndibukhali umntana angaze athethe kakuhle kakhulu deske boxela umama wakhe ba utata uyasingcolisa yiyo le into enengxaki ngayo tata ubohale omanye haholo. God bless you feta mothukyana wena bothata ke Ke bohale ntate moruti. o bohale wena Ntate moruti nna ke na le bothata ba pride le bohale. Bohale too much. Ho le ha o lwanwa ka tlung ke nna nka ntwa. kwena nka ntho Hobane le ntwa heso le hona ke na bua ba lwana. le a lwana Wa lwanuwa. eske mathata Nna dedi ke sokola ke a lebala. So Ha re tlohele malebala re batla mathata ke a a rona. lebala le poor time keeping ntate moruti. Askies? Ha ke tshware nako haholo e ahle ke bua ka ka dintho tseo re leng tsona. Wena butwaka ke na le bothata ba go sa mamelle le go nyahama nthong tse ngata bophelong ba ka. okay wena bro ke bohale ba ka le bana o tla mo mma bana ba ba buela baking ala ke dula ka ntle qetile phamisa matsoho lona ke mo bolle le mo kentse enga ne utla le mo kentse Renga. enga wa le mo kentse enga Bona o na le fever e ngata. etse O na le fever e ngata. So re batla ho destroy fever eo ka le ka dula fatshe ke le bontshe something ba rona le eng favor ba rona le eng ba rona le eng le ba kae ho yena le ba lo ba ba kae Re bala ba bararo. le bararo le rona le eng O na le fever e ngata. entlong ke le jwetse this lady o na le nako e telele a sa sebetse ke nuna ne nuna o na le nako a qala di-business di shwa bona ntate modimo etsang o batla ho ntlafatsa bophelo ba hae bona bophelo bo satana mo phedisa eng bona satana mo phedisa eng Ke a jwang yena. wetsa Yena ke na jwang. O jwang yena. 2 months ha ke na o kera promotion ba first aid. Ha re santse re shibile ka mora 2 months happy ba supervisor jwang ke mang yena.
So le mo destroy kae batho ba qalang otle ha se yana buang ke baloi ba buang ka ho yena Ke mang yena? ke baloi ba buang ka ho yena le mo destroy kae Ka motlatsa mosito. Ntho e nngwe le e nngwe fela ha re bua fela re a tseba re tlo mo tshwara kae. Re tseba ha re bua ntho e itseng o tlo ba le mosito. So re etsa gore team ya hae be against yena ka lebaka la mosito. lona le mo etsang yena le mo kentse moya wa eng le mo kentse yena le mo kentse moya wa eng itse ona le bothata ba the emotions why le etsa rala le ke di emotions le batla Ke batla mo senyetsa le mo senyetsa everything. Ra tseba hore the emotions tsa hae ha di mo controller, di mo senyetsa everywhere. Ha batla something ntho ya mo kwatisa fela, di ya mo controller the emotion. Ha kgone ho controller the emotions tsa hae. ke nnete Mara mina if ayenza njalo ngivele ngumyekele. Ngiphume kuye until aze bakamata. but momiyekile amsizanga don't think momiyekile amsizile amsizanga uzosizwa kuchinja not ukuthi wena umiyekile if amotlweletse amothusa still o tlo thuswa ke ba ngwana ka sokolo a chinja ke moradi wa hae le mametse ba lo ba re ba mo sebedisa ka di emotions ba tsaba di emotions di mo senyeletsa dinthong tsohle ha ke ba ka o change ba tsana ke ba ka ntho so ha ne ke ba ka o change today ne ke ba ka ntho so pele re tla majwe ai ke mathata le tlo mloko la gre la mloko la gre akutlele re la mloko la ka ba le mloko akutlele re le tsama ka ba tsama akutlele re le tsama ka ba tsama e ya ing le tsama stulo solanka ke batla sebeletsa nako ya mloko yana le mosebedisa wetsa ke mokabanya le mosadi wa hae le bana ra tseba re ntse jwalo re dula kwathile le tla tsama ka ba tsama a go tlwe le re le a tsoka palitso le bakae le babedi le batangwe yana le mosebedisa o etsa le mosebedisa ka eng yana ke re wetsa Mamogolo wa morata. mang Mamogolo wa hae. mamogolo wa morata so lona le meetsa re be jwang Ga batla ba qabantsha. kana o itse o jwang yana o na le attitude mamogolo wa morata mara baloi ba mo etsa re be attitude towards mamogolo the same thing le mesebetsing ha bo lona le bapa le tseng bana ba ile ba ntseng Re qadile ka enwa e moholo. Re etsa ba le pride. okay Ba ba le enka ya ntata bona. yana le ya tsama ka pa tsama le ya tswa palitso le ya tswa ho yana ka palitso le ya tsama gre le tlo motloela gre le ya tsama ka pa tsama buang ka speed le ya tsama le ya tswa ho yana a go tlwe le reng le tswile ka speed guys thusa ka digata ho le tlo tsama le moratisa jwala le ya tsamaya ka ba tsamaya a go tlwe le re letsang le ya tsamaya le moratisa jwala ke re le moratisa jwala le ba kae le bangata o yena na qetile
yana le mosebedisa kae yana le mosebedisa kae yana le mosebedisa kae le a tsamaya ka tsamaya le tsamaile ne le ba kae ne le ba kae yana le mokentse moya wa eng o ba le anger o phela rabisa me wa hae o phela etsa a rabisa me wa hae a sa mmone ka letho wa rabisa me wa hae ha mo bone ka letho le a tsamaya mo ne le ba kae le 4 moloko le ntshang enga yena a tlisehle mo ntsha dibre yana le mosebedisa kae ka enga lo nyama le mo kentse enga le o nyama a ke ka le rapella mo ka le rapella mo the spirit di capitalize hodima se o releng sona the spirit di capitalize hodima se if we don't change we still going to suffer and struggle. Logo le logo le Linse enga ya lona le ntshitse a go tlwe le re bye bye le tsamaile ne le tsamaile 1 2 3 nkhulele masinye sizoba iboss ya uyakwazi ukuba iboss uyakwazi ukulead uyakwazi ukuorganize asifuni ayenze zonke lezo zinto lezo sifuna a control my emotions wakhe noma uyiboss ma control my emotion ngeke bakuthathe serious mawuyini boss ba ra o le boss o control ke di emotions ha ona batho ba tlo nkang serious so yana batho ba re tlo ba boss nkhulele masinya thatana my emotions ni hamba bele bangapi siwana phuma bye Ipetil. Tsamaile o yana ne. Tsamaile. A go tle le. Tsamaile. Bela modimo. Le tsamaile. Twampela dipikara guys, ke la shara la pela dipikara. Le amlokola. Yana ne le mosebedisa kae? Le mosebedisa kae? Ke tlo kwata. Le a tsamaya ka ba tsamaya. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Le a tswa ka ba letso. Le tswile le mlokolotsi a go tlwe le re le mlokolotsi le a tsamaya ka ba tsamaya le a tsamaya nkhule skela monga aso be delivered le a tsamaya le mlokolotsi le nkile enga ya lona tswile ka yo bye bye amen le petile mo le tsamaile ne a go tlwe le re le tsamaile gre le tsamaile ne 1 2 3 4 5 6 7 le mlokolotsi ne le tsamaile gre bye bye amen le tsamaile 1 2 3 ha tswa mo gwane ba tla ka accident a ke go eno mo gutile shame motho o mo gutile ba tla ka accident
Goed. Ha tswa. Ha tswa mo. O batla kry accident. Blind. Ne le re le motsenye mo accident. Blind. Le antloela. Le antesta. Ha go test. Le ba kae? Re kwatile re fo. Le kwatetseng? Re kwatile. O tlo go dirang? A le ba kae mo? Ha. Ha se phone. Ane phone. Ha. Ni anqhela ne. Hayi. Sizophuma kuye. Phumani. Yes. Phumani. 1 2 3 4 5 let's make. Kubai. Jesus. One, two. Now, Mpomoto. Mutwell. Okay. Mpe scripture says in Gilibon says something. Mpe Bible. Mbale Maraka chapter 3 verse number 20. Ikalo 24, 22. Verse 22. Ditsebi tsa molao tse neng di tswa Jerusalema tsare. O na le pele sebule. Ba re Jesu na le bele sabure. Me o leleka matimona ka matla a morena wa matimona. Ba re leleka matimona ka matla a matimona. Jesu re nga ba araba. Yaba o ba bitsetsa ho yena. Yaba Jesu ba bitsetsa ho yena. Me a re ho bona. A re ho bona ka ditshwantsho. Satane a ka leleka Satane jwang. A re Satane a ka leleka Satane jwang. Haeba mmuso o ka ikarola Uitwansa. Haeba mmuso o ikarula o itwantsha. Mmuso o keke wa tia. Mmuso o ke wa tia. E tswela pele. Haeba lelapa le ikarola ho itwantsha. Haeba lelapa le ikarula ka dintwa. Lelapa leo le keke la tia. Qetile. Ka English. Ke bosa ile. Haeba lelapa le itwantsha. Lelapa le ne le keke la etsa jwang? Buang ka fela botsong la tia. A bona one of the thing e etsang hore batho ba se ba atleha ke di conflict. One of the thing e etsang hore batho ba se ba atleha di plan tsa lona tsa manyalo, di plan tsa lona di ntlo di eng, plan tsa lona ke di conflict. And conflict di hlakae. Ha rena moya wa modimo re laolwa ke maikutlo, re laolwa ke di spirit, re laolwa ke nna ke batla go tenyetsa. A bona mohlang basadi ba ka understandang buka ba Efesa re basadi kokobeletseng banna le banna le rate basadi le bana le ba ko re tle le bona go se re tlobane yona le Mose ko re la o kwatile kampa wa tswela ka ntlo lona metsi wa gotla solanka re ka laolwa ke maonta te modimo tle le bona le tlo nyalwa le Mose yo ka re ke bona ko re la o ka nyalwa ka 3000 solanka o ngetse. Tle le bone le atleha le lelapa di plan tsa lona di phethale. O tla ba bele reng e re mmuso o itwantshang kapa lelapa le itwantshang le keke la tia. Ene dintwa di khoswa ke di personality di character tsena tsa rona. Ne ke mo rapella monna ile a hopola na thotse accident ka koloi. Ke mo rapeletse le thotse ne le sa qualify. O pula ne le o la sa qualify ntsa sokola le no hore I agree
o nantsa a thuswa ke motho a nantsa a mo thusa before so a ba mo tlela ka mabaka a mang then a ba try o mong hape o mongwe a ba batla 370 then ba kgone ho checka thoroughly and then a ba ya hape wa boraro ke ena a kgonang ho e kry le be le tla ho nna o tlile bitse o tlile ho wena be fihla ke le rapella bana le koloi no ya business eneng e ba sokodisa now you can imagine if selilwana no if o so mo shika e ka re bana ba lona ba ka re le lo dula ha ka wa tseba na ke no le etsa next mara le dule 7 days lo khutla le sukulile a bohloko 7 days 7 ene ntate moruti no yana o sa sokola certificate se hore a se next tlong nna ke tlo re rapella hape se next but e reng basadi banna ba lona ba nkadime le lo dula haka 7 days lo khutla le bomme ba halalelang le tla robala maotong ke no le etsa next le tlo senya manyalo a lona ha le qetile le tlo ba le isa banna ka melomo ena ya lona ana le qetile le tlo ba miserable bontate le tlo ba le isa basadi ho fihla wa bona le mo se ke sa o change se le mo sena ke sa o change qha change qha ba tseba beke tse tharo kapa tse fonse ke ruta ka boitshwaro diketso tsa rona for 3 weeks Fapa ki ba mnet tlong kwa le dula haka ha o hlotse ke a o lahla ke tla jwetsa monna ke re yeno yona ke ba hlotse mo lahle papa ha hlotse nna mo lahle tla etsa le stempe sa kereke ke be lengolo le ngotsweng ka English tla re bo mpomotse ba ngole ka English he's stubborn forever. He's beyond repairs. Is the satanism of the bermo stempe sa kereke lengolo le lebele stempe sa kereke ke bua nnete mohla le mesebetsi na ke yona ntho ke batlang let us change ke yona fela ntho ke leng modimo yona nna ha re beng bana ba ntate modimo a re laolweng ke moya wa modimo tlo bona re phelang hantle ipetile molokole nka nyenga ene yalo le a tsamaya so 1 2 3 kuba bontate ke le etseng nako le banna ba le basadi ba lona etsa nako spenda nako le basadi ba lona spenda nako le basadi ba lona a ke le tlweleng ho phela ka jwala ba tla le hlahlamisa basadi bana o ntso tauwe kwana o ntso jaifa ka ntho tsa o di peteleditse borukgweng molokole ya tsamaya khuba Jesus name molokole ditsele le mokentse mo nyama le engata enga inge molokole why le mokentse enga lo nyama why le mokentse enga lo nyama re batla nyamela bophelo ba hae a ska etsa nix a itinele re tselo ga a itinele a ipone se nix tswa molokole le ba kae tswa 1 2 3 kuba Jesus name bona wa thoga le a tsamaya le a molokole le tsamaile tswa montshe botawe
Le monde se botawe. Kubai. Bye bye. Ubone wa toga. Le atama. Litele atama. Litele bagay. Le babet. Le amlogul. So. Le mkinza mwa wae. Wa enga. Mlogul. Kasbit. Mkulus. Repeat. 1, 2, 3, 4, 5. Kubai. Ubone wa toga. Iri email. Etile. Hamisa matso. Iri murana Jesu. Ke a sokola ho tlatsa tsena. Ke ba motho ya motjha. Ke kgathetse go ba ntho ke leng yone. Ke batla ho ba se bopua se setjha. Ke batla ba ngwana modimo. Ya pholositsweng. Ya mamelang moya wa modimo. Ya laolwang ke moya wa modimo. Hara dintho tsena tsohle ke batla ho laolwa ke moya wa modimo. Ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Re morena Jesu o tloha tsatsing lena ke pholositswe, ke dumetse ka pelo ya ka, ke bua ka molomo wa ka hore Kreste mora wa modimo ka lebitso la Jesu. Ntshwarele dibe tsa ka tsohle tseo ke di entseng, o hlakole makgopo a ka ho tloha tsatsing lena ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Amen. Ema ka maoto a hao. Batho ba ohle ba tlwaetseng hore ha ke kena ka ra kereke ba fetela ho nna, ba tlo nehela letsohong la ka, fetela ho nna ka speed. Bang ba tlwaetseng ho nehela letsohong la ka. Lemo se setjha, Modimo o bless. Lemo se setjha, Modimo o bless. God bless you. 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 Lemo se setjha. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.